Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's bright glare of the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. So save us that star-spangled banner wave over the land of the free and the Samoa tulai masisi alafua do palelea. Samoa tulai masisi alafua do palelea. Ma'ai kina petu olo uangiai e whaailonga lea o Iesu na maliu e mo Samoa o i Samoa e umau na upule ua wha avavau. Aua e te pepe o le atua le tapawai, o lo tasa o lo tonga. Samoa tulai mawani ai i alafua lo palelea. It's outdoorsy. Thank you.
humble beginnings. Samoa.
Ia e pei o le taloa Pilele I whea ai maaulawa I le vai Ole a tātou ifo matalo. Le tual tama le alo malenganga paia. O la o fio nei o atae au maalua. Te ia o lava I le ngataang. Langona le nganga o le whawhetai o le whamanu o le whanene tanga. Mātou te si atuai I la o fio o no lou lavanga le lei. E le e tū mau, e te lengese ai loutu a sā o lou alofa e tū mau pea e o lava I le whaamawao. Whawhetai lau tamau ainga, whawhetai lau whasoa, I le ngate le tamau ainga I la le tino, whapea le tamau ainga I la le ngang. Whawhetai lau tau singa le ulu whafo ma le ulu whale, le tua vi ia oe, mātou te o atu pea ma le nganga, Pato ese I lau fio, whamangalo lau whanau. E le ato atoa o mātou tangata, awai ai taimia se ai I mātou. Whamangalo le vāma o mātou uso a tangata. A ia vea pele sātau o mātou te o atu whatasi. Ifo I lau fio, awa le tamama e whamangalo. Manuia mai le whamoe moe o le nei Afiafi. Tā penaina I ala mātou tālo sanga. Mātou te watu ai I lau Afio, a wase whaasoa awatu au mai, longo puia li I aisi o mātou watunu, se sao, o le si fofonga o le tae au fōu, whai lea matai ala, I le nei tū la, nea lea tua whatasi mai I lau Afio, whangana ina I mātou ma ia mātou mauai, ne whaavai I a te oi I le whialu whani, ono lo lava suafa Yesu. Amen. Ia, o le nā o tō whafonga o tātou mua I mea ma tātou sā, pe o nei ai vi inga I una whasoa I le nei tū la, ia o se tātou te talo fōi. Ia o ai whape nā le soifuanga o tātou o Samoa, le a lava se mea tātou te whaia, tātou te mua lava I le tua, o ia le malua papa, a wā le amatanga o se whaafiafianga, ia e me se foi so se me e tā pena ai ia le atunu. Me le whaatalo whātua I le nei tū la, pe ono tō whaafonga mai, ia susulu atu I tātou Samoa. Ia se a whai pese tū whaatasi, tā lātou pese ina, ia ina ia mawhai ai ona tātou maua le vi inga o le atua. Ia whaatalo whaatu le nei tū la, pa ia lasi o le tātou au whaafofonga, a fua mai ta mama tina matutua, le au whainga luenga le tua, ia ai mai se ia o lava I se wau pito I ti tālofa, a tālofa atu fo isi o tātou atunu I Samoa, ia ma e o maua le nei tū la, ia se o tātou whaasoa foi, ia awatu au mai,
ia awa fu i tūlanga iai. E ise taimi o le nei Afiafi, ia o le awhaapea fu i na whaawau atu pea le polkalame e Masani ai. Ia sau se taimi o na mata, no atu la ia lea ma se tasi fu o tamamu tua fu ia polfitalainga ia fu no ia Frank Peters, ina ia whaawau pea, ma so tau au mai le amatanga o le nei fu i whasoa, ina ia sila fia, ia awale ma malu o le tātua tunu, i mea o tutupu le nei atunu, whawhaingo fia ai, ma ia o tātou loa, le ala tātou te tauma whai ai, awa lawa ni o tātou whaia ni awala, ina ia tātou mau ai ni mea, a ia tātou whaia le awala, ave ai le vi inga ele tua, ia, hatalo whātu nisi o watasi mai le nei tū la, ia, mua iawa i o apo, ia whapea foi Amelia Whaamoana, Meli Sao mai Portland, Oregon, ia Maui, Alosio, ia tau ili e te sione, se fulutasi me wila o lepa leo, ia whapea foi o Oyo, Seve, ia matala peli, talofa lawa, mea la lea, ia, e la amatuai le nei tu la, ia me se foi se tasi foi po le Afioga ia le atuiva, o li Cristo aso au, ia mo se taimi e whaatala no atu inisi foi o mata upu. Ia me lea, ia la tu mai o tau au, tu atu o mātou lima, ia me se foi se au unanga, ile nei aso, alisi fofonga o le tai a fo radio Samoa mai Long Beach, California nei, ia me se o le so tau au, ia me se foi le Afioga le whatonu, ia le sunga ia tula e pa whaftai li o sua, wa vea pea o ia whai ma mātou insinia, ia pole IT, ale nei foi whale whasalau, mai le aso ngafua se ia pa ia le aso sa. Si, tautai ia, inga aluenga, i Tiute ma Faiva. O si mai alau whafonga le pesele mai a tawa mapuni, whai mai o tae au. O ave o le lau, a puni tia whai
Hatalofa atu foi ia Faiva muli au maseli ia Tautai le fatasi mai ia mai se foi o nisi foi o tātou mafutanga ele nei tu la le Afiafi ia le pese fatalofa le nā pai mai o tai au ia e pei lava ona tou silafia Samoa lava ia e iai ona tai au taluai ona olea ole tala le lei e pei ona tātou maua tai au ia e loo safi e nesi o tātou atunu ia wā le ne a o tātou o iai ia o le mea la lea o le nei lava whaamai ia o le whaamai ia tātou te o lava ia o tātou te langona lava e le o motua a tau lava o na tātou wā sia pia ia nisi foi lava e pei o na iai le nei whaamai o le COVID ia o loo wa whai pia ia te tulou whai pe wa whai masasa pe wa whai masengangana hoi lea ia wa pe wa masani ai ia ai pe ona le amatanga fo lava ia na amata ona tātou wa ai ia ele toi faitauina masalu o le fia o le miliona ia ai tātou te manatu pia o tātou whaasoa ia ma tātou tu i le tua tautua nā ioi fai ia tali puni foi ia po mas na ai me se foi na ia mawhai el tātou foi soifua maloloina ia ona si o tātou wa ai ina ia pui a pea pei ona o tātou wa ai le tele o le fulu si o tātou atunu ia o lea foi lavo wa mata ona mou maliat ia me se foi le misela sa fa pena i le tu le motu sa i Amerika Samoa ia le foi wa ai atu le toi maua ia po le asi tu langa wa iai ia ai e manatu foi ia ono le nei ava i tau ia pe tātou te o lava i fea ma fea ia ai a o mai lava le vala au ia tātou te tu ua mea oma ia ai tā pena ma foi atu i le langi o iai lo tātou no moni ia mea la lea ia e le mawhai on whaangaluina ngona pea nisi ua wha i langi le fōlaunga mō tu sia le maftanga le ngata i wha mai ne koviti ia ai mai se foi o mai tu mau ia ma wha lave wha fuasei e mana tua la le nei au ona le nei au nanga si fofonga o le tai a fō veidi o Samoa mai Long Beach, California nei mātou te manatu lava e tau na watu pea sia nganga e o wha mai senga ma wha mawhanwhananga ia ona o mafutanga ia o motu sia ona o le maliu maleoti e pei ona iai ia ona manatu la ia lea o upu lava le tusi e pei o tātou te e ua mā le liu toa ua mā umauai ia upenga o le taua amu ia e whanua noa a wā e wha mawhanwhanaina e lātou tautua le nā le tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Ia lātu le pese lea ua sāu nia whai mai a puni ala wā. Lo ua lofa o te o lai. Ia, si mai a lau whaaponga, wha meise, ma wha mawhanwhana. Ia nei vai tau, ona o le motu sia o mawhtau. Si mai a lau whaaponga. Sola, oh Faiva ua e tu na o ita e taurivi ai loa lofa lea o te ola oh, ole
Ia, o le pesele na, whaamaise, ia e maise o whaamawhanwhananga, ia ona o le wala au o le tua. Le au na lele ie ma le whaamaoni, ulu whale maia i le fia o looli. Ia, ele mwhai o na whaangalo ia nai tātou ainga, ta maamatina, ia e maise foi o whanau, whaata o tolia, ima o tau ngase. Ia ele ngata le nei lalo langi, ia e maise si o tātou atu nuu i Samoa i whale mai e fia, se ia o le tātou whale mai tele i matotua, ia o loo iai o tātou ngase, le ngata i ngase, tūnga, ngase, o mai e le tino, ia ai lui tauina foi, ia pe a whaiwal, o foi ai ini lawe vea foi, ini whaalawe, ia tali tinga, matu i le tua, pau o le au penga o le tatalo i le tua, mau ai le teo manga, aso, toi foi mai, mau le malo si wha fōwina, foi ainga, tautua, ma ave i le tua le whaafitai, ona o lona le whaangaluina foi i la tau i whale pui, ioe, o nisi o tamā foi matina, o i la tau foi, ia, o salingu tu la fono lava, ia, o le na, o le unga lava, e le mawhai, o ngai lunga atu sesi, o le tu la fono. A so lia le tu la fono, ia wa e mantua tu la fono e se fulu. Whawai mai ai lo tātou o langa, mal soi fuanga mai le Afioga le tua, a la le tātou teo. Fultua mai langa. Ioi, o mai tātou tā pena, ma ai le sa tau o le wha o le tanga. Si Fofogaina le tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ma lana o nanga Tautai, ia inga luenga i Tiute ma Faiva. Ia le pese la lea, fai mai o pua ngā o le nei o langa, mai ine tui masewe ma weno, ia ma le tama o Valentino tui masewe, ia le pese la lea. Si Fofogaina le tai au fo, mai Long Beach, California. Ave alena, mavai fofo, ianganga, matino, ole avave ai onae,
Ia, o puapuanga o le nei o langa, ia na peseina, ia nisi foi o alo foi o le fionga ia DJ King, tui maseve ia o wha i langi le fōlaunga, ia le o wha au au pea, nisi foi o le whanau, ia nisi o ana whatunga e pei o na iai. Ea lea, ia mo i lātou umalawa, ia tautua nā, o le tatalo lawa, e mau ai le tō manga, a o iai o tō i o tō mawhitianga. Ia me lea ia o lea o le a taum whai atu a tātou news mai Samoa, ia mai le whaltua, ia po le Afioga fo, ia le lua ame sene tani elu, na so lea ma tātou whasalaunga wha pisinisi, ma e a lea o na tā lea o le tātou pese, ia o na whapea lea, ia o na tātou mafuta, ia ma le talenga fo, ia fono ia po se tasi fo, o tamamatua, ia sunga ia Franquiras ia mwhai foi ona ia whasoa to i whaawau pēa le nei au nanga e pei ona iai ona manatu lea ia o tātou news mai Samoa. I Mona Lisa ki tia i keti
Le maliwa yo se tamaita i talavos fluiva tau sanga mai fala. Fatala fatua wa tamua mai Samoa le fo itula ai usi mai le fafonga. Ua Manuia mai le sui Missionary on tanga rengo leo le sunga pali i Mona Lisa ki tia i keti. Le maliwa yo se tamaita i talavos fluiva tau sanga mai fala tau ta amale le ana tupu i tapa o ana nafi. Sao no pali ina ua fasilingia le tio Polenisia. Tu so le te ala i titio le fai le Afiafi o le asolulu na longo mai ai leo e se telefoni. I le taavale la vea i tapa o na o atu i ai leo mamoli mawinai. O le taavale na oso i tua ma le awala ma afiai. Sao no pali i le oiloe le taiminei le mafua anga. O lo faya i ai so e ngā leo. Ai to tolu le pase se ma le taavale. Sa avatu uma il falma i motonga fitinga. O le taavale le famtalanga mai leo. O le piki apu Toyota, mai a le isa mai le mawhai o na whaia mōlianga, talu na avatu il falma i le abta vale mai si o afia. Ai wa whaia nei so engal mafu angal la vea o ta vale, wa mali wa isa tamaita i talava wa sifulu iwa tau sanga. O le amana tua pea lea sa sao tina lua o lua tolu e au ainga o ainga ai o le tina. O le ali ilua se fulu tau sanga lea na mali u whaafo se iai, talu se fe ese inga i whaale wha i le aso. Sao no sui Missionary am tanga rengo leo, fal pui le sunga pali i Mona Lisa tia i keti. Ina ua tato fasilingia, e to olua li i wa molia ma tau fia i lalo, o le vainga leo i lo la so tanga le maliu, o le tamatala vau le sa la to winu. Sao no fo i pali i, o le totolu le sa faile la to inu ngā pia, po le blue, po le homebrewed beer, ma toe fufusua i lava la to. Ia sao no wa molia ai le to alua, mai o lo tau fia il vainga leo e tu la il fam sinonga il aso limo uni. Ile mai tau al pulenga mtanga rengo leo o le fo ato e alia e mai lea. O se li poti tau se mata upulo o afiai ia pia pulu. Ua talia le fiu anga toa mua le tu alalo mtanga rengo leo mo se fi le mu ma le nofo le leo mta upu. Ale tinale na o atu ile ofiso leo ile amatanga o le vaya sonei mo se fisoswani. Ina watu wale toto o le nuu lo lato fale talua afianga o le ingoa le lei o le fiuanga. I leo sofa inga leo na mawatu ai fuala au faasaina ma la au malosi mai le fale o se ainga i toa mua uta. O le ainga leo lo nonofo e se fanua u mia sa oloto peitai. Sa fautua ina mua le nuu le ainga lea ona o le faa malomaloa peitai. O le vaianso toluai na o sofa iaia leo mamawane ai fuala au faasa paipa e ulai le aisa o tupe o la au malosi maisi. Ma tau fiai tangata e to lima i mōlianga e so tanga i leo sofa inga peitai. Tali mai ele fionga il pule nuu ina ua tātou fasilingia. Wa umano so alau pule nuu ma leo ma ua tua i pēa tangata o le ainga e le o a fia vanga na ai tangata ua ave leo. O le tinana o ane le ofisa o leo le amtanga o le vaya so Mosef so soani ma o nalo o mai so alau pule le vao leo ma matai o le nuu. O le aso lusfulua o me vala wa ile to lima le na mawane le fale i toa mua uta e tali i mōlianga leo. O le asalua le vaenso fowe taunu waile au malanga mai Hastings i New Zealand e tali malo waile fiu anga o pautasi fale alili. O le au malanga e au fiai pulenga o fale fai ngā ruenga o whapa anga ma pautasi ma o ieli wha moe saini ai sa whianga inga wha malienga i le vao le nuu ma le au malanga. O tangata fai ngā ruenga wha vai taimi atu i pautasi fale alili. O lo otulanga mawalunga pea lo na tau le leia i Australia ma New Zealand, talu le mau popo ma mau tū tāpena ngā tui Samoa, e au fiai le a mio ma le sotanga le pulenga nuu ma ka le sia, ai atu la fono e pe o le whaafunga le leio le ao, o le tama, sa le ulaula ma i a mio pulea. O le tali ngā māloa pautasi, ma Hastings le vaenso fau le solua, ua amatai nei fo na tāpena le mālo si o le nuu, ai o le pulenga, pe o na māsani ai na tali ngā māloa. Te lua aso o le au onga whaapito o whaia nei, whaatatau isu enga o tupe maua whaasoli tula fono, o tupe palapala, ma mea tō tino whaasoli tula fono e whaawala mai ai. Investigating financial crimes, money laundering, and criminal assets confiscation. O vaenga isu ea tupe whaasoli tula fono i Asia ma le Pasifika, ma le vaenga isu ea soli tula fono e sota i le Pasifika. The Asia Pacific Group on Money Laundering, Male Pacific Transnational Crime Network. Wo mai whaatasi e whaia lea o onga i le vai asol nei talu mai lea so sfulu ono lea so lua sfulu me. O le aunga, ia si itia le sila fia o tangata whai ngā ruenga, e te tau no la to ilongo fia i whainga whaasoli tu la fono, ma awala o lo o wha au ngā. Whaatasi ai mal wha amalo sia,
O le ngalulu e whaatasi ta ngā renga mai le Financial Intelligence Unit, o le Samoa Police, o le Prisons and Correction Services, ta ngā renga al pa le miamal kapeneta, ta ngā renga o Tiute matupe maua, le Transnational Crime Unit, pol TCU, le Pacific Transnational Crime Coordination Center, ma le Pacific Islands Law Officers Network, a waio lato sui uma ile neia o onga whaapitoa. O le vaenga e so e tupe whaasoli tu la fono i Asia ma le Pasifika, ma le vaenga so e soli tu la fono so ta i le Pasifika, e whaasfutasi whaala poptonga lo o Afiai, ma Samoa, ma isi whaala poptonga whaale vau ma lolo o ngā lue whaatasi, i le whaititia leo whainga whaasoli tu la fono, e mawai tupe, mai o lo whaatupe le neia o onga le mtanga rengo le vai whafo le malo New Zealand. O le sui komisina o leo, ma whale pui la whaitele Herbert a ati lana saunu anga. Lea e taitai whono ai le komisina o leo a Samoa, a wapa aulongo i Tino Filippo. Na ia la ngā ai le tāua telo le neila asanga ai maisa lava i le CT ai lea, o sila fio lau whai ngā renga ia fianga o tupe maua mai awala palapala i tangata lau tele. Mai e whautua i nai sui awa i whao ngā le awa noa e pu e mai ai awala matomai, mō se ngā renga whai whaatasi a Samoa ma le Pasifika, ai olona taunu unga umalama, o se soifua ngā saonga le mū. O aua tamua nā mai Samoa le nei tūlai Manuia taulumanga o le nei fo iaso. Ia o le nau o tō whaafonga Samoa, ia se tasi fo i o tātou tala mai si o tātou atunu, ia lea sa whongaina, ia whaamalo whaaftai, lau Afioga, ia a whai e maua mai, ia lau Afioga fo ia le lua am seneta nelu pol faltua fo, ia ona o tātou tala mātango fie pe ona mātou maua atu nei, ia e whapena fo i tue whaulu nei lalolang, ia o lo tō whaafonga mai, ia o le suile nā, o le si fofonga, o le tai au fo Radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ia mai ia sila fia, o le nei au lot of people don't. a le si fofonga, o le tai au fo, ia o whapena, o na iai tutonu, ia o le whaalapo tonga lea o taua o le tios, ale au whai whaasalau i Samoa, me la lea ia moli atuai lea nganga o le whaaftai, ia ono nisi fo i o mta upu, ia msalo i eise taimi, ia ona whapena lea ona alangaina, ia ma whaasoa atuai e tusa o le neitu la o le Afiafi, ia a le mea lea, ia la tātou whaasolo, ia a mai se foi o tātou news mai Samoa, oi mai tātou whapisnisi ama e alea, ia ona whapena lea, ona whaangasolo, ia e pei ona iai, ia le nei Afiafi, ia ma le tātou mautanga. Ia, o le melea i le nei tasi foi leo vaenga o tātou whapisnisi, fitu tasi whali mai watasi lima o i walua, e tau o le OCI Polynesian Store, i wa fitu lua tasi Karen Cove Boulevard, ia park po le Carlway and Karen Cove Street. E ia lato me tau mafa, ia ka o le Big Food, e amata mai le aso lua, every Tuesday up to Saturday. E ia lato hot food, Saturday only, call tupi ora Big Food. E ia lato call, ina ia mawhai o na tāpena ai la woka, ia matatongi, ia ngā unga e aluakua, mai loa, mai OCI, Polynesian Store, telefoni fitu tasi wha, lima iwa tasi, lima o iwa lua. E se tasi o vaenga e pei ono leo wa iai nei, ia le tasi fu po kalame ta o le starfish, e msalo o tō whaafonga iai, e le 11 a mata, ia ai waonga, o le starfish e whapea nei lon whaapunga. Starfish is a digital platform. It gives instant cash back on your shopping at almost 500 shops that you are already shopping at. E pela se va hoile ai alu fail fatau ai e tonu lol vaenga le Starfish. Te masalo pe onus fulu eta la ile tausanga le te falongo atu iai ia ai falo loa wa matai Amazon, Walmart, Home Depot, P&P, Chevron, ia ai mai se o Tautai Airlines, ile ngatai pam kesi o fale o loa, ia o fo i valele, ia vai manga ia. Au inga ke wa la kuso pase se peli ma se lau mo tupu, ia ai se to esenga, ia ma salu pe fa se lau round trip, ia ai fia mama lama ile nei fo ia onanga, ia e fa pena ona e vili mai.
telefoni whaasiotai il whaltua ia soli ulale sua 5 tolu fitu o no lua e whaamalamalama atu lea fo i pisinisi e pei ona iai. Ia, o le tasile nei o vaenga, o le life insurance, o le whawhasa, o le lato product, o le IUR, Index Universal Life. E lako living benefits, e whaonga a o e soifua pea, e lato cash value, ia mō whaalawelawe whaafuasei, e pesoa soani fo i meta ulitaia. A Faiva e litaya e mawhai ona lato soani nei fo insua matango fie e mawhai fo i ona insua i tangata e maua i mai ngase tu maua tino ioe a e fia mamalama atili ma maua soani wala au sunga ia watami fatilua i wa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia pole faltua ia sewi fatilua 5 o tolu lua valu ono Faiva faila winsua le ngata e nga ia te oe fa pena ia le fanau malato fanau fa so tai la telefoni ai fia manau mia e mafai na mato tu ina tu telefoni i lunga o le tato penga tu failang pe ai fia manau faile insua e nga i taimi faingata pe o mai le wala au ia a o lo iai ma e ta pena iai. O le vangala le so ai ia e ta o performance o ro seo mo ta vale falta vale folia. O le na falta vale ia o vai taimi nei pe ona e mana mia e iai credits e need al falta vale le ia nga o la ko mo sa va nga tupe po le ala va tu nga me o lo tongi ia pe pa pe na foi po sa nga le mu po le ala va e ma fai ona nga fati ai pe so ani tele nei falta vale ia le sunga le li pule ia ike manta po osi o la ua ia to lu al telefoni le ofisa 5 ono lua ono iva 5 ono iva o ma fai ona e vili fa so ta ia le tu stasi 5 fa o i witness Boulevard Witness California iwa o ono o tasi o ina e mawhai ona e whaapsota iai e mawhai ona mauai sa taawale fou taawale fou e tau kako second hand ia ie fōresto i ngā taawale nei taawale fou i e mawhai lava i se tau maualalo e mawhai ona mauai o le Asia ia po le tasi fou i leo vai e pe ona utou silafia ia o lea le fangu lea ta o le Asia weta aksa e lua inu manga mai le ipu lea taiao puleao e lua taiao o uli Afiafi so ani tele toi fa fo i le malosi le ngata i musele o lo tino fa pena me tau saos e toi ola uma ina i mwhai on tape ai ia saos fo i e ua lea o ngā ia ai toi ina ma toi mauai a white sauce lelei ai awalo so i fua maloloina e inu le vai lea ia peta ma foi la vai lea ia o le Venus le 28 o le lako chao lea e tau o le Venus 28 e fai ai e ngalue ina mai fafo e mili ai pe ai se me tinga o lo tino pena ona iai le Venus 28 fafso tail faltua ya soli ula le sua 5 ono lua te olu fitu o no lua ia pe a estofia malama ia awa lava ia le Asia ia pe ona iai ole vanga lea o le tasi o tatou fasalonga ia o le fale o loa lea o tau nei o le Paradise Supermarket and Store ioe e maua se o loa Samoa ioe o le fale e le leilo susu pe iai le la watu le address o le fale o loa lea tasi leo fale o loa o le lei o tapena ina ia wā ia o loa Samoa o me si ato toa ioe iai kankalo lu au so se mea e le maua se mea tau mafa vela o mea tau mafa fo lea tātou e fia manao mia mauai ai maise la o mea tau 5 mauai kau kadinga ia mauai fo ia nai filifili fo ia me Samoa mauai fo ia mo meu tuinga ia ai maise fo ia ale ai sau pesem sau tuspa ia e mauai fo i le fale o loa lea e tatala mai le asonga fua se ia o le asfaile e tapuni le astonai ma le aso sa o le telefoni fitu tasi fa 553 5 fitu o
tuatusi tolu tasi West Lincoln Avenue, Anaheim, California, iwalua malu o tasi ia te sili ia mole tamaita ipule ia po le Afioga foi le atuiva o li'i Kristo aso au tasi leo tina e fe soasoani tele mo oe ia awa ia le ngata ina soasoani awa foi ia pe afia le paloloa ia tala foi tel tonu ato ma ina o iai le ia le o iai ia nei fa la ia le mana ia sa foi si fonga tai au po le lava lo sila ia le foi supermarket ina i Lincoln Avenue Anaheim e ia fa le foi ta will Crystal Room and Port tasi le foi o nanga nei foi a tina por faltua ia le tuiva o li e mfai ona mfai ona no foi i latou e ta o senior po tangata ua matutua tanga po senior citizen e iai foi ma le aulita iai foi ma tangata foi lele vole o lata pena se tausu se me o anga ai mafai la ona e afeani ia pesili iai pe mo se ava noa sina potu e te mapu ai o lata pena ia se me te alu e te nofo ai pe amae pe maua. Telefoni fitu tasi fa 55 fitu o address tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California iwalua valu o tasi. Telefoni na e te fesili ai mai vala au iai le faletua le Afioga ia le atuiva oli Kristo aso au. Ia o nei fasalonga ia mai si nisi ia o vaenga ia o le viti sign o le viva sua o le faltua ia viva sua lalo ulu ia e mfai ona e fasota i North Dakota ia o le email vitisign21@gmail.com e ia lato la South Bay, Long Beach, ma Orange Country. O le telefoni 512-355-555 o lato ngaluenga e fatino ia e mfai foi o lato fisoasoani ai o le faia leo ata whaavaa le lei ma toi teu le ata o ainga ia o ata o sau pele po sau mana me tu le walo le fale ma fai o na lato whaalei poni ata foi ni e kalesia ma fai o na toi whaavaa te tele mai ma fai o na tu e fai ma pine e maua foi pine e foi o maliu io e fai so sikoi ngā pinge a e ma fai o na fisoasoani mai ai lea foi au au nanga e iai foi penas te tele pena small time o foi o fiafianga io pena so maliu o pena se mafai ona lato nga luina ia mai se foi o la ni at kamai e fe fa kafa ai lua tu wala au di mono lua tolu wal fitu lima wal fitu fasili mo le faltua ia po le mai tai foi a viva su ala lo ulu o ia lea e faia ina ia ne foi au nanga IPSQT tasi lea o skulati o lo iai nei ina i Los Angeles, Nonu, Las Vegas, San Umi, San Francisco, whiringa o te Florida o William, o li pule ia o lea foi au nanga kau skulati o lato o fisa au tu, wala au walu fitu, lua o tolu whauno tasi iwa e Santa Ana. O le lato au nanga skulati me kau e Coachella, CTC, ia e mai se foi o se au nanga, ia wa foi o taalonga te tele, ia mai se foi po tu unga tawale o leo la atau whaila lato o fisa, Utah, Seattle, ia e mai se foi o nisi foi o vaenga o Amerika, se ia o lava i Kanata. O la ua ia o nina foi le nei vaenga o sunga ia David Sai, ia ma le sunga ia mo e taima. Sina, Pinko, e ele pinko i e tena fou, i na i Las Vegas, e mwhai ona e malanga a e fia pinko, a whiane i ai, o le iwa lua o South Atikera Boulevard, Las Vegas, Nevada, valu iwa tasi o fitu, pas fulu ia pai in, a e wha lato extra bag, tolu se lau a lato regular games, e lua afe ia le tau o le lato pas mo le tapo action, ia e afe a matai numera tolu sifuru ma tolu, e ia lato
pool tap, afe se lau I Faiva, 5 se lau ia ma le tele lava o lātou tap strips ho I lea, fesili ma I wala au, sunga ia Jerome, 725 lua o tolu walu o 5 o. 725 lua o tolu walu o 5 o. E whaile pinko I le asunga fua ma le asa tofi, tatala I le 5 I le Afiafi. Ai a mata le lātou pinko I le afa leono, e maua le snack bar, tele le free parking, ia pe a whai e te awhea ne iai, pea I malanga, e a te asi vekas, ia te taalo fo I Masini, e ai ei fo I pinko I tua nai e kale sia, asia ne iai, e te Manuia ai, ia koe alu le koe whaonga, isi kupe alu le masingi. Ia, o le mea la lea, ia, o le tātou whale le I Samoa, ta o le Fia Family Lodge, ia, e le nā I vai moso, ia o le lātou telefoni, o le tolu o tasi, mo pili, fitu o valu ono valu 5, fitu o valu ono. Ta o le Fia Lodge at gmail.com, o le lātou Facebook, Fia Lodge. Ia, o le vaenga lea, o le fatali malo lea, pe on tau tangai mai, ai pia malanga I Samoa, ia whaafisotai, o le Afioga, ia lemi taefu, ia malfaltua, ia vā maona, malfanau, e ona ina lea fo I tautua, ia I lato vento ka, a whai e malanga se ainga, e iai fo I pasi, a lea fo I auaunanga, e ta o le Fia pas, transport, e mwhai ona mau ai, ia se tauta pau, ia e mai se foi o se soani a wā e malangatu. Ia malvanga mulmuli e tau Lucia Construction Drafting, telefoni ono valu 5, fitu ono tasi, fitu tolu o ono, emaili siaripley@icloud.com, ina I vaiusu, ia sili mo le sunga ia Ripley. Ia o nai whaasala launga ia, le ngata I tutonu o le nei atu nou, ia e mai se foi o Samoa, au nanga papisinisi, ia e mai se lava foi o le tautua, le ngata o nai alo mawhanau, ia e mai se foi o nisi foi, o tina, o lo whapena, o nai ai lea o nanga. Ia, le mea la lea, ia, le tātou pese lea, o le asoa e nei, ia e wawai e a tātou foi, ama e a lea, ia, o na whapena lea, o na tahapena mai, ia le tātou tamā foi, o le nei foi au nanga, ia, wa e whaawau ai le porkalame, le whetalainga ia whono ia Frank Peters, ia mo le vaenga mua, ia o na whapea lea, o na whaawau atu le vaenga lua, I le Afioga ia le atuiva oli I Cristo aso au. Pese lea, whai mai, le Tiute King male, waga, whangu juice. Ia, si mai a lau whapong. Fefe, ave, ife, ua, oki, ako.
Rugga, 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 rugga. Be my baby. 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 I'll be yours, baby, tonight. If the party ain't live, then it ain't boo cool. And if it ain't boo cool, then I'm too through. If I gotta choose one, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. My love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. In my love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. Oh, cafe le king it reach. Aloe my ile musika. Pa my loa ole kalima ole va alele my new shila. Emaka kia o ngai anga fika. Ele solo ele se pe mika. Kalo fai isiko e inga ua kangi solo kaluai. My love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. My love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. If the party ain't live, then it ain't boo cool. And if it ain't boo cool, then I'm too through. If I gotta choose one, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. In my love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. In my love fang choose. In my love fang choose. My Afioga, Faiva, my Musika. Dance, dance. Ia, o le nau o tō whaafonga I se tasi fo I o pespesenga. Ia, whai mai lava o le whangu tius. Ia, ma le waka. Ia ma whai ai o na mau ai fo. Ia, a inu lava. Ia, le o tātou o tō whaafonga. Ia, o toi a mata fo le home plu si o tātou atunu. Ia, e mana I le sui. Sui loi lea. Sui le whangu tius e pei o na iai. Ia, o le mea lea le neitu la. Ia o lewa mai atu se tasi o vaenga. Ia ai o lea o le a mata o na whaatal no foi ia e tu sai foi o le neitu la o le porkalame a le siu fofonga o le tai au fou Radio Samoa mai Long Beach, California nei. Ia e meise o lana ua unanga Tautai ia e ngā luenga I Tiute ma Faiva. Ia e matuai foi ia le na auto silsila mai. Ia o lea lava e whaawau ia so lulu. Ia e pei o manatu ai, ia e pei o se whaasoa, ia ma le whaale. Whaasoa, ma le whaale, le nei fo iau au nanga le nei taimi, ia ona o tū langa e pei o na iai. Ia le mea lea, ia o leo o tō silsila mai, ia o ma se elua atu nei, ia ma se tasi fo I o tamā, ia polfitalenga fo ia fono ia Frank Peters, ia o lea lava ua taumawhai lava, ia tō nei, ia e su mai ina ia e malama si o tātou atunu tele o mata upe pei o na iai. Ia le mea lea, ia whaatalo whaatu I lau whitalenga, ia ai matuia ia le neitu la, ia e te ai fwoi sau noanga whaafeloa I si o tātou atunu, ia ai me se fwoi o tūlanga e pei o na iai, ia o na whaapea lea o na whaawau ia le tā whaasoa I le neitu la le Afiafi, malo whaaloalo. Ia, whaftai atu. Rau Afioga po lau sunga foi Taulapapa. Ia me sa foi le sunga al whatonu. Ia tura epa sua. Tusa foi ma le nea wanoa matango fia o tātou mawaina le ne yaso. Ia lofa ma le anga nei o tātou tamata rangi. Ai mua no whatalo atu ma whatalo whatu. I le pa ia lau whainga renga tofia le tua. Ro tau sina tau asuina le vaior o le ola I whata whai tauranga e fia o tawha e fia o ne korope o lo tātou horan papa awai ia ai whataloa foi pa I o Samoa pa I e tama mo lato a inga foi mo lato tama lusonga ia tu mua mpure a inga tai malwa o fonti tai nana foi pa ia sua malwai whanua fo mai turangi
I tu au ma la taua sa ole msana au mua ma lau niun sa lua. Ia mes foi pa ia ia fa tuim to to or fare ula. Pa upu ia oer manua tele. Pa ia la au na mutasi. Ia tal tonu o manatu o pa ia io Samoa. Mai tai sam Samoa tu manua sa ia pa ia tai ula ula o na fanua. Tulo lava. Ia masaro o le tamfai lava. I se tautua le au mo sio tātou sunu. E winga le nei tā upu na tanoina vai aso le te atu nei. Ia o la toe tamfai vai po le ase mea ua pa u foi i o mātou tangata. Ia pesi o mea na o la amata tuai. Ia mtātou whaaso solo tuai lava i foi mta upu Fofogaina o le nei Afiafi. Ia le whaatala ula atu lea mar whaaloaro te tauai. Alo, haftai, na uftalenga, Manuia, ia, manatu la tutuloa i al tātou whamoemoe, ia ono le teimi, ia wātou whaina fo i e pei ona iai. Manatu al nau tau whafonga Samoa, o le mta upu sa ngata mai ai le vai aso e pei ono tau whafonga ma ua fo i malau tau sisila. Ia o le whaatal noaina lea o amata mai i le visa, so o mai ai mal Queen Card, ia ai maise foi o Citizeni. Ia o le ala o le atu le avanoa, ia fisili atu ai foi pe iai se mata upu sa pa u foi i se le nava yaso. Ia amae a lea, ia ona ola ia lea o se tātal noanga, ia awa foi le numewa foi lea pe ia o le nupi whaasi o tātou atunu. A le nei atunu e tau o le saunga le mu po le social security. Ia o le pesili la le nā pe o nā tuatu ia le awanoa i lau pitalainga. Ia pe iai se mta upu foi ua pa u foi le evai aso le tātal noanga. Ia ona whaasua solo la ia lea, ia ma whaasolo anga iai. Ia po lea lawa lea me tau o le saunga le mu po le social security. Ia malo whaaloa. Ia whaftai atu i lau Afioga, Taulapapa, Afutiti, Masina. O le vai aso nta nei sa tautanoa ai i mta upu lea o le immigration. Ia po visa, green cards, po Citizeni foi mo sio tātou atinu. Citizeni mo tātou uso mai i Amerika Samoa, wa rātou ia tātou US Nationals, se i vangna ua alu Citizeni tonu atinu nei. Ia usa amwhai lea o na pārota. Ia ame se fua ia visa. O tātou mai Samoa i sifo pe on tātou sirafia, au mai latinu nei. Ia o tere labo taimi o visa lava e o mai ai. I tono latinu nei. Ia pese i na se tamu whainga tue whamanatu atu. Ia le tā ua o le tātou o mai tono latinu nei, tātou manatua. Tātou o mai visa po tūlanga puipuia. Awana isoria le tūlafono. Awa e whai a te ua soria o e tūlafono. E no o le staimi o luma e tamu whai e whai o pepa no whamau. Ia ai ua iai se tūlanga whaingatā. Pēno whai atu o tātou leo mai Samoa i sifo le visa. O mantoi nai se tala se tasi uso a whatever ona nei i California ua whaifo i langi fo raunga. O se tangata e peo se uso i a teau. Le sunga lea i a loia Fiaui. Ua maniu o ia i Hawaii. Ia a watu i ngai siaro, e a watu lawa i a teau. Au saufo i nei, i o i nā lawa ma whana i o ma whtanga. O langa tala mai a teau, tātou i o me mei sifo. E tau nuu mai roli tangata e nei, suero, tampai suero nama. I o le mea fone e mauai i la tunu nei, whaitete i le tūlafono. I o nau omono tala no atu i visa. Talwai tatu proklama i le vaiason te nei, ia o iaina i tangata ua bara au mai a teau, se tasi nā, bara au mai Georgia, ia fo i se tasi o tina, ma tama, o atoa le luas fumon tupu tau sanga, ana i nei, i o temi nei, leo o sosani, ia i tamwhaia, ia pepa nu whamau.
ia o le vi inga rawa la tau ia e fo i le tua ia e ro se poto po se marosi po se dos tangata ia e tal tonu o le tau tua le na a si ufonga o le tau fo Radio Samoa USA ia o tatou fasol tatou green card peno fai atu five e o fonga stemi o manatu apply lo green card ia la wala fai ai ai tatou wia le tu la fono o le meta ua lava na ia tau you need to have a clean record on a file on of social yatu i le tatou green cards ia lava so fano noanga le titi sa ia se tasi fo yo tama po se o taulea sa o fa alonga tiro atu lunga lu penga te fa ilangi o mai upu masoa ia o te roina po le al ma fu anga po mea ele fia le mato o watu le mta upu mo si o tato o tinu mea fia fa ilo atu i lau sunga so ia le fa pena o tato lava e tasi pe te sau mai sifo pe te sau mai sae o tato e tasi lava tato se tu lo foi ia mo ainga e to se fulu matou to fa fine mauso tasi tama tasi tina to onon fa nau ton amrik Samoa to fitu fa nau i Samoa i sifo so e tasi ia ta wala to ia tato e tasi au fa pena tato tiro ia e tu fa tasi tato overstays in America New Zealand Australia e re tai moa overstays Hispanics, Mexicans, later tono that no nei. I leo afia ai isi atunu o la lang. Russia, Ukraine, Africa, il tono o America. Tasina fafita uli telero e tono that no nei o overstays. Tato Samoa, that titi lava. E la titi lava se fai numero o tato tangata o le nganga le tampa yatu. Tato tangata ia foi sa nga o nei foi proclamo si fonga o sa o ta fo ia am sa foi de a to Samoa USA a wata to anga i luma ia msaro o la o tata no atuna o le ta upro seni ia msaro e mo lava faido green card ia no o tu langa na o le seni o i tono la tunu nei ia vanga mai tata uso ia mai Amerika Samoa ia tau numero nei ia arulo tau fai apply lo sitseni pe tolu e Masina po sima pena ia na maore lo sitseni ma se tu langa tau na ia fai e parota la tu nei ia faftai o le tal no atu dea e tu sa mrau fafsiri i lo sunga Taulapapa Malo faftai ia salo nau tu fafunga ai ona meia na le maua tu le vai aso ia ai fa malulu at fo ia ono le o maua pe oile na mai fo ia le fo ia fa salunga fo men tu mai fo se ilunga fo le penga tu fai lang ia o mon fai at ioi a volto ia le va a fai la tele fia fa longo ia o te sau fo ilunga ma mai ai fa longo le ioi na le abatua langa la umiai ia ai ole na le tualalo atu le tātou atunu io mai tātou sulfatasi ma tātou sufi fatasi mo se Manuia le ngata ia te outou ia me se foi o New Zealand au se Talia Samoa po fea lavo le nei lang tātou lava e tasi e pei ona iai ia le melea whaftai atu o leo wa mamalama le vaenga pesa pa uaina inisi o vaenga ia ai te sauno ia anga ile mataupu le saunga le mu po le social security ia po le al foi ia sau foi a peso soani ia em fai ai ona tu atu foi mfasoa tu ai si o tātou atunu ia ala foi tu langa em fai ai ona fatumu pepa ia po a foi ai inga foi o lea foi a vaenga e pe ona iai ia po le social security ia au fio ia faftai atu Taulapapa o te taltona manatu o tasi nei o mtata o levo o ngarue ai i lunga i siaro i sosani mo tatu tangata i le saunga le mu sa o shakina le vaenga o le saunga le mu i le vaiaso lava nei po le altu langa e mawhai tangata o na
file on retirement. O le saunga le mu, e ma fai lave oe na fai lo saunga le mu, pe a fai ua e whaangasinga sea. Mai tu mau o tātua atinu, koka maurunga, suka, ia manisi lava mai, ua le ma fai oe na e whainga ruenga. O le mea tā ua, o le ki, o le mea lea, ia au mai le ripoti mai fo mai, o whapea mai, ua le ma fai on e ngā rue. Po le a lawa tu anga ruenga, ai mai se tu anga ruenga wa e nga rue ai tau sanga e fia. Ia ua le fitau i moro malosi. Ia pesa ila o le reporter a le fo mai, o le mea tā ua na e teo tiro i ai Social Security, based on disability, po wa le mwhai e lo tangata o nga rue. I le ngā ruenga sa maasani ngā rue ai, ma tausi le ainga. O le si la mea, o le mero retirement, sa o tu saki na foi po le atu langa retirement. O tu langa, o le tala mai la Social Security, i vai aso nei sa o saki na iai. Whapea mai o tina e mawhai na whaelo retirement i le onas furua tau sanga. Whapea mai fuela ia tau, e onas furua tau sanga foi o tama e mero e ne ututusa lava. Ia tau la ia mara unga nue, o le tala mai na tene re tu atasi. A leo whapea lo mawhau. Se utoi wala au fo iai. I always wanted to double check on things. E mauti noa ila ia lea, ia sa ua moni wha maoni ia lea whamtaranga. Ia pēr no whai atu. O iei lawa sesi, e fia mawaina fo i lea tunga ainga Sosani. Ua e manatu ua le mawhai on e whainga ruenga. Ia longa mai tātou waenga o le ato Samoa USA. Ia pa tātou si ufonga o Samoa o tau fou, mo rea foi Sosani. E ele se senga o le loia mau, o loia, tūlanga le iai, a alu eva ai loia, you pay the lawyer 1/3, o le mea e maua mai, i le taimi lea e maua mai yellow settlement. Ia au au la, ia le ai e whai rawa tātou vā wharuai, e whai mai alofa foi, tasi lava tala iai, o le alawa le mea te mwhaia, e Sosani mai iai, ia tau ma lau, tusma Sosani, o le mea lava na, o le mea tāua lava ia tau, iai sao ngā foi o le nei tangata, mo tātou tangata. Ia, pesa i o le talatano atu nā, whai wa iai sesi ua ona surua tau sanga o tina, ia pa ia fwis tama, ua ona surua tau sanga, e anga ia tūlunga. Ia whaafisa o tai mai, ia lau telefoni, 562-283-9629. Po lau emaili foi, frank20142@live.com. Ia o se whaasaralunga lea, ia mo lea foi ta upo tātou i mo lea nea Afiafi. Ai, alo, whaftai lau whaasoa, lau talenga foi Manuia. Ai, ena toi tau tuli loa al vanga lea, langa lewa pe ua o il vanga lewa maua lau saunga le mu, wa iei nu mewa, Ai ei ni fo ia inga, ei ni saunga le mu e mai fo le mo pe tu mai ei pe le valid po a nisi vanga. Le a fo i se a wala e mawhai ai ona whaatumu ni awa noa le fo i vanga saunga le mu. Pe o le nātu e tau tūloa ina ia manino pe le atunu i le a wala, e whaasolo a wala e mwhai ei ona tu, mo le anga ilu. Hautai atu, haumona se tu mai tasi ale i le fasili. Nei, o le fasili o le tau a watu pete, i toi tau wha manino. Ia, po le atunu, mea ia, pe au le taimi e whaatumu ai le saunga le mu. A wai tatau o na iai ni pepa pe o tūlanga e masani ai. A oa fo saunga le mu e maua mai ai, pe au le taimi lea, a wai e iai isi saunga le mu. Ia pe o le nai tau o tūlo, nanga iai na inisi fo o tātu o tunu, ia malama i vaenga ia. Pe o le nai. Whaftai, loo maua atua le i le fasili, ma nai a tere i le fasili lea. Peno whai atu i se tātou whaatanoanga fo i wai aso lean tua nei. Iei nisi o tātou mai sifo sa whaingaruenga. O lewa ngā lui, Rick Samoa. Ia malatou Social Security
sa ngā rurue ai Amerika Samoa. Ma Social Security ngā watu i nei i Amerika, ngā palai ai. A o mai la e tangatana i nei, e le ma whai o na maua sau Social Security, o le mea e tā ua tele, o tau mawhai lo tau nukumaro i nei, tau mawhai lo apply lo green card. O na o le istemi o numa. Wan mea moni me whamaun, e le maua sau retirement, e le maua sau disability, pe a whai te tau saua mai Samoa, whai ngā ruenga i are i le Social Security dea. E te tau lava o na whai o pepa no whamau, o tā ua oe o tangata no whamau, o tangata nuu o Amerika, ina wha mwhai lea o na maua lo retirement. Ma ua o wātua mta upura, langa i fwoi se tasta maa na tau po ia tau. Ia ma saki atunga o Social Security, ua lewa o na whai ngā ruenga i Amerika. Ia aidem whana tali de, ia le saunga le mu. Aisea, lang o saunga le mu lean whai ngā ruenga i Amerika Samoa, e lea man ia ina i nei. Tasi lawa le mea funa le e mawailo retirement, disability, o tau numa i nei, whai pepa o na mawhaila ia lea o na maua lo saunga le mu. E se tasi ta maa na walau mai a tau. Walau mai a tau whapea mai whono ia, whawana mori. E le whaia pepa ma ua ma le mātau a inga. Whatever o whanga ruenga i nei, na tunu nei. O lo Social Security na mai Amerika Samoa, o mea leo tau te mana o iai, te mana e whai Social Security i nei Amerika. O te mana e whai Social Security i nei Amerika. Ia o whaatu le tari te, e le ma whai o na whai Social Security i nei Amerika, se wā ngā o uma whai mauro green card. Ia, e le ma whai, so e mea leo o na iai, ia leo ua whanga ioi ia pepa, e ala i se tasi fwoi o la alo, Louisville tau sanga, matua, o Louisville tau sanga, matua le wei nei, ia le ra whai eo la pepa. O le mea la tasi le me tā ua tele, sa o Siakia, e le o tala whea ngai le income lea, income le teina lea, ia e le mea e ta o le income guidelines, a le immigration, ia mauti noa, e lawa le income a tangata le, e tausi ai, ia tangata lea e sau mai Samoa. O tangata le e apply o pio tēnera case lea, o le tēnera lea, o ia le tau petitioner, o tau sangaina mo na mātua, o mātua, they are applicants. O le mea la, e le lawa le income a tēnera lea, o whaile e i tamā lea, paseo ta ia lo tua fine, lo ainga, a 11040. Mai i lo tua fine, ma lo kaseni, e so soani, the income lea, ia meet ma le immigration guidelines, ona ma whaia le na whaia. Io mea umana e mwhaina, ia lo, ma ngā rue mo le tamā, o le nganga e tau, whaafitai, wa iei sa o ngā lo le tangata, mo sio tātua tunu. Ia tau tōne estai me o luma, ia nisi o rātua walau mai. Nei o le tau tulu atua, o le fisili. Awa pēla tatainga, mo tutuila. Le ala wa maua nei le saunga le mule na whaingalwe ngai o. Ai au mai nei e te whaingalwe ngai, awa pēla la apalai le Queen Card. E koe sui la i nei pēs pa o ngā le saunga le mule ngai a mai o. Pāna ia le mea ngā, mai fisili. O mea ngā mea funga Social Security la tau ia. E funga o TTL te pēse e nau. Pēse se nu mea fo i tōna Social Security card lea. Au ese whapea o tangata, ese tangata lea. And so two rawa iai whapea, you know, he's a green card holder, he's okay. O e whaongala no mele. Whaongala. Awara to iai se mele whapea, you know, he's an alien. Oh, okay. O se tangata. E ka kawalang apalai ia lang siksing. Ingei ile apalai lang Queen Card. Ai whaonga pea la le saunga le mu lea a ia. Ona winga la, ia le pe mena le tau tulo atu mai. Langa le ia isi o le whai mai e la to saunga le mu mai tutuila. Le ua mai maua la ko Queen Card o le foe, le whaonga Queen Card nga. Awa e le whape, o i le saunga le mu nga mai tutuila. Ia o lono winga anga le tau maua lau sauna e apalai. O le melana le sa tau tulo ai.
po fa nga le sa le mule nu mera le sa mai tutuila pe apalai le queen card e valley taila nga le e la pe apalai le queen card Me le fai social security. Apply lo green card, more green card. You remove this what's numero night don't go up there. He's an alien, you know, he's a US resident, he's okay. oh not valid for employment or something like that, right? Yeah. Oh, okay. E foi na ia ole nala. Ia ole na Samoa ia se tasile na vaenga momua ia o lewo pe o leo toi fa manino mai e fa nga la wala sa nga le mule mai pe a maua mai tutuila e mawhai ona mai langa o te toi ai au mai la ai apalai lo queen card e mawhai ai ona fa Manuia a e sei lola ia leo isi tustusinga ia ai fa nga pe ia me le la se iwa vai tatu foi o le foi vaenga momua e pe ona iai ia le pese lea e vai atuai ia tatu te whanongongo ai foi ia e pei ona iai pai mai le Tautai king ia whanongo ia tatu whanongo ia ma tatu maua ia lea ngā foi ma lea iai ngai pei ona iai ia le nei tu la si mai a lau whaafonga si wafonga tai a pou Radio Samoa mai lang piti California nei ma lana wonanga Tautai ia inga luenga i Tiute ma Faiva.
o le pese le nā, i oi, whai mai whaalongo ia, i oi, tātou whaalongo, ma tātou o wai fo le to a fi malie, i e pei o nei ai. Ia o le mea lea o le a tu atu fo le tātou whisili fo i le talenga ia fono ia. Ia se i ona whaamalamalama mai tu langa ia tau whaingaluenga, tangata fo i le whaingaluenga, ia po employment, sa. I to tonu fo i o le nei atu nu. Ia langa pe o le sa, iai fo i lea vaenga sanga lue ai. Ina ia malama atiri po ai tu a inga o mea e au o na afia ai, au a fo i mea le mwhai o na afia ai, i lea fo i tūlanga e pe o na iai. Ia ma le whaaloalo, sili lea i lau talainga, hono ia. Ia, whaftai atu a Taulapapa. O le mafuanga tonu o manatu ai e tue o mai le tāua. O le mea nei o le ngaruenga i tonu Amerika. Taruai, tele tausanga o ngarue ai i Seattle. I le ofisa e tau o le Employment Opportunity Center, ma o lea ofisa sa iai le Vietnamese Employment Counselor, Filipino Employment Counselor, Cambodian, i wauda Samoa sa iai. Ma i sili atu ma le luas fulu tausanga o iai. Ma sa iai se tūlanga tāua sa o maitawina. I o tātou tangata o atu e sua ngaruenga. Mea na o te manatu ai e pesa i e mānea toe whangu pe toe au mai luma le tā upu lea. Ia e mai se o tātou a inga. Lea whata au mai i tono la tunu nei. Wa tātou e Samoa se tlopo. Ia ari whal tāi au le iwa po se pulu i aru e whatoanga po maumanga. Ia e le whatulanga ina se taimi. A la tunu nei e tā ua tele le taimi. Time means everything. Let's know nei. O le mafu anga fo na whai ai i re study le ka o study of unemployment, poverty and training needs of American Samoans. I le 1984 to 1985, le ana whaulu, Senator Inui from Hawaii, i tono le United States Congress, le ana au mai tātou Samoan community, mai Hawaii. O le mea tāua o tātou silafia ina ma tātou i loa lei. Le tāua o le ngaruenga i te tono le atinu nei. E le tau whaamtala ina foi. O le ola lo tātou mo tātou a inga. O i nei a le aisi ngaruenga le tangata. Ia, te nofo i fafo i la wala se turou foi. O le mea moni lawa ma le whaamaoni na. Ia, tātou ia mai i sifo. Ia pe se tau nu malo nei. Ia e ui la fa pea. E le sau dunga visa ia ma tulang fa pena pui ai. O wa le paino e fenga ruenga. Pa tau nu mai nei. O le mea sa o mai tauina. Le vai taimi la o fenga ruenga le Employment Service i Seattle. To tele fo tau tangata. Mai Samoa i si fo a tau nu mai. Ia e le paino fenga ruenga. Ai o atu lava e tau tampa so nga ruenga. Ele mfaino fenga ruanga taluai le in pepa mau le Social Security tulanga whapena. A sa iala ofso ta inga ma nisfo i o uso maitonga sa masani lava on whai lato ngaruenga pe o mea ia e o e whai ngā pāmaa ia ma whai ngā konga i o e tangata palangi. Ia ira ia isi teme var au mai a tau ia vaenga pe ia nisi mna lo mana mia se so swani mo driveways nga fasimaina ia mo fali wa inga yo nga ruanga na empaino tão sen ia tangata ia wa ele fa pe o tato se fuanga nei ia tau ma fa tata ia so uma ele fa pera fa tari se lo uma pepa pe mo green card ia fa ai tau mafarea ale mea tāua o tāua o ngā ruenga ia pesa ila tate pa ai a fōlele ana iai ia tātou uso ia mai i te tuila Amerika Samoa ia pe ora tau ia oro ia se Manuia i la tenu nei tau nu mai lo nei ia aru le welfare apply welfare maua le soswani
lo se me leanga le welfare a tal tonu o la tau e lo se me ta tu fa mo iai pe se I o se mapsanga pe se I o se me mapu mo iai a lo tam fai e sue ia singa ruenga le se me sa o mai tawina e vai taimi o I tonu i o si la tunu sa tau sporinga mai e le umi ai tonu leanga ruenga ia sue le singa ruenga ia ta ruai no le tunu nei la tunu e tele nga ruenga ia la tu I mawala la tu I o nga ruenga wa tu I mawala nga ruenga ai fu la me leanga why your record follows you mun muri lava la me wala no le umi ideang company o le alma fu anga wa ma fu no ese ma le company e ta merna e ta ua tele lo tam fai keep low longa renga the mere e ka o le job retention ma that was the point I always try to stress in my employment workshops if I tell me o ia in the area there in meio o ngaruenga the importance of job retention e tam fai e keep lau ngaruenga te mantua ina vai taimi o onga I Oregon I was at Bonnie State my other time my roommate was a Japanese guy he was a matron in English Lit masa isi asal mafasoa pa pe manan tala e tau o la tau sapani e tasi lava nga ruenga tangata do na orang atoa yoe e ta ua o le job retention keep ia me fo e te aru atu lava I le nga ruenga pe a mata tu lalo po fele me a mata tu ai e le fa pe ora e tu maua ina e nga I lava I lunga fa so solo lava I lunga ta ua be on time be punctual o mea ta ua na I la tunu nei wa sa ta ofo iai my wife and I had a business for more than 10 years yeah tashi na me sa o mai our employees sa o fai lava iai you know if you know you're going to be late in 5 or 10 minutes stay home you know don't come ta ua the importance of you know be there on time lesila mea ta ua tele I tatu tangata o le tam fai lea tatu tam fai yo tatu tangata peno fai atu o tam fai ia ta ofi le ngā ruenga yoe a fai e te roinga e lo se ngā ruenga le mo oe o lau fautuanga ia te oe e tele ia matata e mwhaino e alu avesau mata upu fasa sa inga pe taru ave le plama pe taru ave le whakamuta pe taru ave le computer repair po le ala sa matata o le mea tā uai no e alu ave sau skilled it's very important for you to have a skill it's a real water na ese matangata le e alu e suanga ruenga but no skills without skills la me te o iai im salo you're going to end up in McDonald's you know flipping hamburgers ia po fair se mea ra e alu na ia longa na ruenga na te mana mia te mantua ina le upo lo tua ai tau there are two ways to make a living you know, either you use your brain or use your muscle you know ia pesa ia tu roto lava ia na upu ia o le mea la pen foi atu o le mea tā ua fai te manau tu tā ofi lau ngā ruenga alu a onga o le atunu nei ta ua te lo laku ma no with skill se tangata e iai le ona to mai ta ua pa temi fo o siaro e fo tangata sa mai a te sunga ruenga sa onga I Samoa I le vanga e fa mai ore ta ese yo tangata na oka ma na yo e lo plama e lo fa wila e lo you know tele isi o ro mar mai fai ngo fia ia ona sue fai ngo fia ia on mowaina nga ruanga tangata na a watu la tangata no skills ia fai ngata tele pen fai atu you know o nei America ki tiro lava tangata e iai le to mai fa pitoa ia why a lawyer company you know that's your investment too o company you know
Their employees are very, very important to them. Time means money. Very important for you to pay there on time. Rua tolu ia utuai, ia masalo la tanu at foile. Ia for many oepe. I roe kesil pasi, gotta get up early. You know, yes, you have to be there on time. Yeah, pesa e nai o te tonga ia e winga I le turanga. Malo le whasoa. Lei o le tau tuli lo atu pe ona e saunua. O tangata la ia maua ia Manuia ia skio ia mea. Wa iai saunga le mu. Tangata ia wa iai saunga le mu. Ia a va fifea la le au le ai saunga le mu. A puena pe o whai atu. A tangata ia le saunga le mu. Ia, Galuega na I tonga. Ia, ai o le ase au wala e mawhai ai o na maua ai pei o le ase au wala e te sila fia o se au wala fui le sue so na ama I nei po se sue se mea e mawhai ai a wale la tātou tilo ne o le saunua fui le o tangata o lewa mau saunga le mu e pei o na e saunua iai e iai la tau skio a lewa e saunga le mu a o le tau mwhai tau tuli loa al saunga le mu lea mo tātou tangata le ein saunga le mu o le ala sau fautuanga iai e o pea anta teipo pe o pe aila utonga ia ai pe ese me mwhai ei o na maua awa a maua saunga le mu e mwhai fu ina o la tu e whaatino ia pe na si te siri le tau tuli loa Manuia le siri o tangata ia o tasi ala e whautuanga iai so wainga I nei ia wa ai se tamaitai Samoa Samoa e po sesi foi mai tatou motu o mo on fai pepa ia fai se maua so green card io e lo se mea le mea to work under table ai sea e lo se mea e tau sense ainga wa tangata e ngā works under table ia pule lava tangata le ona company a watu lava pe fata la lima tala ia le tongi ia a ngā ruenga o se ngā ruenga mafa ki construction ia e le talawhea ngai io ma e le foi na tu la fonga o tipina o le mea na e le ngai ma se lo I don't really encourage that it's kind of last resort kind of thing io tatu tangata ia o te ranga foi a tonu ia nisa o tatu I nei I California o lo fai foi na me working under table ia pena fai atu e lein la tu sango le mo tipina ia tatu te tira tau sanga I fia ia o fai e nei ngā ruenga le ai se sango le mo ia te tira ia e o il taime almost full of things full kausanga mga kari sango le mo le se mea mau tasi lava le fautuanga iai a su sto wainga mu ia na te saura ia tau at the same time I can help you to try to get your green card ia manu paftai a whapela o le whapea o le tōlua ia ai e manatua le leila e iai isi tangata fōlea a whapea o le inisi o lātou a inga pōni whanau na whanau I nei po tutuila e iai awala ia le tau titilo e mawhai ona nanga o le pokalame o le tate tau mawhai ina ia malama le atunu pe whawhiwhea se whisto o tainga awao nei tangata ia nei o tātou tangata malanga mai Samoa io mai awala tu I loa ia o ngā fwere tātou whangu ma avatu ia tūlanga iai ia sau tāpena ai awa e le sauloa ia whape sauloa mōsi tō lua ina ie fwoi le ai a me se fwoi la o ngā li fwoi o la ua Samoa uma mai polu le ua mai ne le visa ai o le nganga fwoi le o se awala I mawhai ai pe nofo lesi sau lesi se ita pena le wha moe ia pe te fwoi ua whai se awala fwoi le e mawai se e ola mai tutuila ai se o le whanau e pe o awala nā fwoi le e pe soaswani atu ai fwoi le po le ase awa o me ia le tātou te tāpena ina ia sila fia I lo tātou atunu mo le anga I mai
ina ia i loa le o tātou o sila pia o le social security o le pine a le o le nei atunu Noi, e pe o tātou fu i Samoa, pe o le nupi wha. Ia a o nei la, o le ai le saunga le mu. Ia wātou o tele fo o nisi o lātou, wo mai wha o ngāni saunga le mu, anai mātua po nisi. A o se awala fo i lele ina ia tātou i loai. Tā pena le sau, a le ua manino atu le wha mālam lama. E le wha pela o la tāu mai loa, maua loa le ngā luenga, mai maua lea, a ia tā pena i se awala i mwhai ei ona maua le fisoasoani. Mai i a inga matulanga ia. E peo si fsilea tu e tau tulu atua ia le uwhinangala. Mana ia. E ere si mea o mai tauina i tangata fwos tātou atunu au Seattle. Bisa iwa whao ngā e istangata i a ngumera, i a sangole mu, o istangata. E tau mwhai e whainga rua ngai. Ia e maua lava. Wa te au ti tausu le sangole mu, e rua mea sawana inka mora a tangata le tono sangole mu lea. Ia tusarama te ua so ma se so suenga. E lo stulanga lei fo whao ngai oelia, sangole mu le tangata te whainga rua ngai. Io o le fesili, o nisi o tatu o tunu o mai nei. Ia au ien tatu a inga i nei. Ia peno whai atu. E tasi lava a wala leo te roa. E ma whai ai o na whai au i o pepa. A peo o la fine oe, o la tori oe, ta maa tina. US citizens or US residents. US residents ua uma na whai do green card angi. Yes, you can apply. Au se tangata tu atu pe meo o kaseni. Ia e lem whai o na sosani o lesi kaseni oe. Se vanga nā rawa i a sawatari o sawafine US residents or US citizens o la tunu nei ta mātina US residents or US citizens o la tunu nei. Ia ona ma whaila ia na whai i o pepa. Ia o tautonu o tōtero tātou le nei. Ia penu whai atu. Ele tai a whaatu saria. La tunu o tātou le o States la tunu nei. Mexico le ia nei. Asa uma le tātou sirafia. Ia rawe tau whai o mai tonu o le border. Titi lawa nai o tātou tangata. Le tātou te tau whai so sani iai. Ai pēs whāso atu nā. Ia mo tātou ainga. Ia o mai ana i nei. Ia pengataro. Ia pēnu whai atu. Vai taimu sa o Seattle. E fwena isi tu la whale e tō lua. E o mai fwere. Matanu i sa longa. Ia no mai. Ia sa ise manatu no atu fwere sa no atu ia tiau. No atu le matu sa no. Mana Afiafi pepa. Ia are mea na. Ia e le mwhai se vang na o iei. Ta mā tina whanau. Uso fine whanau. Ia ana mwhai i ana ina. Ia a whai le ai. Ia siri oe. Sua mai lua. Ia lua tai tō lua. That's nu nei. Ia ana mwhai ana whai na. Ia, nei, whaftai. Ia leo o tō whafunga mai. Ia e pei o na mai fo se soani a le talenga ia whono ia po le tamamu tua nei. Ia, au wala uma whapene tātou te sa ili ai ina ia tā pena pia mo le anga i luma. E le lei alu tātou wo ile tū la whono. Tātou wo lava ina ia sa ili tū la whono. Ia e mwhai ai o na maua fo ia tū langa i peo na iai. Ia, o me lea ia la se bavaya tātou foe. Ia whai maile pese lea o le tangi ale atunu pele mai le poni alava e mana tua i pea tangi lava si o tātou watunu ia ai tātou teo mai lava ina ia leanga o tātou o le atunu o atunu tofi e leo se atunu taliola. Usi mai ala u whafonga si kufonga le tai au fo Radio Samoa mai Long Beach, California nei malana o aunanga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva. O Samoa o le atunu tofi, e le o se atunu utaliola.
mai le atua sili sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo haya onle ngafa se ifa apo uli ulinga ile ainanga uao Samoa mea tua o malama se ife sili atu isale vima o sitaulanga no fo ilele fulefu male ie tala tala Tanile atunu upele sa moa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa e tali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala Tanile atunu upele Samoa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele atunu upele Samoa ua sele sele Tanile atunu upele wapetia oe unefe Tanile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele lava le atua ia alofa mai ma apepele le atua ia alofa Ia, le pesele nā pai mai tangi a le atunu pele, ia mai le puni a la waa, ia se tasi fo i au au fai pese, ua la wiloa fo i le sunga le whawhengenga po le paifi au ia la le peteu, ma le whalitua, ma le nofo i alo. Ia, le nā pe i lava o na tau tultulo atu, ia masalo te le vaenga mulmuli lea, ia ala se wha au au pea, ia e toe awatu ai fo i pe i eise sime o lo o
pa ufo i lau Afioga pono ia ia toe fia pa asoa nga ia walawa ia le saunga le mu ia po le social security lea ia walawa ia nai o tātou tangata whai mai pe o le tau maua iai me o skill pe iai la se au wala mwhai ai o na sponsor ni vaenga po i lea ia tangata ia tātou wa iai pe mwhai ai o na isu pe o le aso sila fia iai le tūlanga Peno whai atu iai ia tangata o tātou e o mai nei iai se to mai whapitoa special skilled pe swaife au pois tangata whai pese e mana o mia e ka le sia le pois company foi whapea e mana o mia e mātou le tangata lea e talu ai oro iai se to mai poro iai se skill e lo maua te tonu on mātou company por mātou e ka le sia e mana o mia e mātou e le tau sues mātou tangata tā pese whata tainga ia e tau tonu leo iai le uso le mai sifo e ma whaila e ka le sia leo na apalai mo le tangata lea ia nofo mau i nei io e iai la no o tātou e ka le sia po tātou company foi nei ka whai o na mia ia le tareni po le se to mai fa pitoa o tangata lea e fsoswan ia mo la to e ka le sia po se company foi apalaila o ai o fel me apalai anga ia apalai sa o le mu pe alua nga ise baenga o le malo ia la tu la ia pa pitoa lava mo i la tu me mo mo lava apply con immigration okay ia mai e foi le sangre mu it's like a temporary card for you to work in this country se vanga se yo temi e te fai ia yo pepa po moaia so green card ia ona e free dola ia le e te whenga renga i lawa i ailu o le vanga la le immigration e el vanga le lepa fu le ai nei pe na o le immigration na ia lepa department le pe ke unha pala ia pe o tangata whenga renga fu le oi mo le work permit e mawai pe mita mai nga ia pe o le tau tu lo wa pe o ina tau na mai ai na avela ia le pe la so silfia maua mai ina le work permit alua nga i o il social security isu mai ai ia pe ti pens lava le umi e fa nga ai ma ia po la so silfia ia e mo mai lo se patanga po se mai ile immigration you mena ave tono social security ma tara tu tono social security whatever on a yes ta inga ala immigration male social security yeah ta mai ape this is a temporary social security card ma to still for tanga o ia tu langa pa pena yeah I am sorry for taliatu e fisili le I po semanati for se tasi tina fa pe you know, polare la business ta noi atua I Seattle ia ole me moni ma fa mauni wa taluan sau I America o Seattle lawa sa o yai ftua mu mai lo ainga I nei California tu sa o le fa I lima nei tau sanga sa o wa onga I Seattle high school kulisi ile Sawelea onga I Oregon I Portland State ian fai uina I Portland State ko adu po Seattle ia ko whainga ruenga fo I tau sanga I fia I le baanga le o le employment service ma ina ta tonu ua umiai tau sanga ina ia ma famtara upu lava I tonu se court I Seattle ia le ngata I tonu court immigration social security ia mai si lava matata Samoa matata ro mana mi ai tato famsar upu Samoa I vai temi o iai ele to tele foi matou sanga ruai le ngaruanga na matou male tamare ya teve tu sopo o fai langi e foronga se tasi foi
o tina e ngo ia Siga Bird tasina famtara up Samoa le le tele ia mastensi o Veronica Popper ia masalo leo South California ia masalo pena Veronica lava le famtara up Samoa te roina ia masunga whawhengainga ia semisi pesa ina o la uana ia at Tonu we have a growing Samoan community in Seattle o lo mana o mia lava le to inga Afsosani ia inisi o tātou Samoa whanau Samoa tamwhai ina ngana ia lua inisi mare ma wha Samoa no sau i tonu inei la tūnei o sfuruono tau sanga o tau sanga ia tamwhai lava langa ngana tātou wara mai ai e le mawhai o na whaangaroina ai sau tau sanga ia nisi o tātou atunu Samoa o lo mana o mia lava tangata mo le foi mtata wa le mea moni ma whaamaoni alu tangata i le court from Sinonga po fera o mea rui o le tū la fono i California po fera vai le ai sau whamtara upu e ma whai e tangata lea o na tā ofi from Sinonga ma talo sanga i ai e mana o mia e au whamtara upu ona suela ele fam sinonga fa tangata fam tara upu mo ro fam sinonga por fale mai fo te alu ia a latu e te mana o mia se swani fam tara upu tara sanga il fo mai e mana o mia ya o se fam tara upu that's their job to find a qualified Samoan interpreter that's no tato I was in Konge we are called qualified interpreters. We are not certified. That's why we only have a very, very small numbers of Samoans. Avea ma tangata whamtara upu. Ia pēra whaiatu. O ro'o mana o mia lawa tangata. Ia people who are committed, honest, e whaia fōi lea le tautua mo sio tātou tangata. Ia mai se tātou ta mā matua, tina matua, o ro'o maua fōi lea I tu ainga Swani. Ia pesi o tari atu na. Ai wo level ta ora I Seattle. E si de tu mam Seattle. I lo in California. Pe fa ya tu. Ele leva per fane ta sanga taluna. Lo mai in California. Yo tele la o taimo le oranga sa ia. I o Seattle lava. Ia mare fa lo lava ta wa. Ele pe fa ya tu. A pe ranga ia McDonald. Por ngaruanga sa o ngaruanga I foi it was time you onga la school I Seattle part time that's my part time job fia ia ta ruai ma na watu le to me ai ma ona tu lava I McDonald why ai McDonald ia aru le fale o me na le foi ai pe foi atu le angare ia McDonald po na foi ta somebody has to do that kind of work ia fa valia foi pa fa le talfiangai ma se fa fonga le tano atu nei Afiafi io tampai lava fa so atu awa nem ta mo ta tangata I fa lo lava tawai ia e manatu Samoa I o nawo to fa fonga I se fa so foi ia mai le fitalenga ia fono ia Frank Peters tu sai o mata upu ia pe o na vatuai ia le nei foi taiala o le nei foi por kalame fa le ma whaasoa. Ioi, tātou te whaasoa ma whale, ia po ani ma tā upu e mwhai ai o na ti mata le upenga ma toe a fua, ma tātou wa ai a wāse Manuia o Samoa, ia whamalulu atu foi, e pei lawa o na whaafsilingia, ia langa e fau lau tau tangai mai, ia no lewa mase e lua atu ma Afioga nei, ia pole ta mamatua foi, ia fono ia Frank Peters, ia a ole melea, ia le nei tu la, ia tau no ia lau talenga foi fono ia e te whato wha I leo tātou watunu ia whamawai ai foi e tu sa le nei Afiafi tau lia le vai aso ia toi sa ili foi sisi tamata upu au lea lava le a whaawau pele nei au nanga po a lava tu langa e pe ona iai a mai alea ia ona whapea lea ona o mai foi se tasi foi o tātou vaenga e se tasi foi o tina ia pe ona o tau silafia ia Afioga ia polifaltua ia le atuiva o lii
Kristo aso au, ia se I tala mai meo tutupu I le motu I manua, ioe. Ia se I o tau whaafonga I ai, ia pe a maea, ia le whaamawanga lea, ia matu atu ai le whaato wha, a le talenga I a whono ia, wahal tātou pese, tātou whaatalofa I le whalitua. Ia usi maia, ia watuia lea manoa lau talenga. Whaftai atu a Taulapapa, ia upmasani lava a seo tātou atunu. Poto Tautai a sasi le atu Yama. La fo se upu le tautamari pe sasi foi. Ia tautonu valawina le paia mal maru. La fo inu ule ainga. Ia I lawa se seo tātou ato toa. Na ole tua toa sasi ato toa. Ai tautonu ole ale whamata whauroina foi ia whamsalanga o ia foi nisio to whawhine, mauso foi, ia ro iai foi savanoa, ia mo tātou programa nei Afiafi. O lau telefoni lea, iai o le 562-283-9629. Pe amna mia se Shoshani, ia mo vaenga o whemaranga inga por immigration, por saunga le mu. O te penwhaiatu, e le wau solo ia, a eise fesili, em whaino ora sa ili le fesili. When I work on immigration cases, I deal directly with immigration. Yes, me tonu o te realu sesi. You know, I go directly to immigration or na mo mayele le tari. Every safe city wal au mala o telefoni e pena o faiatu. A failo o atu se tari o ia to tari. Ia e ma faino o saria se tari fa mariaina lo fingalo. Ia o fa tala o la tulea ia Manuia to enga o tatou fa moe Manuia foi le ia le o numera to repeat it 562-283-9629. Again 562-283-9629. Ia malava e tawai se foi ia. Malo whaftai ia o le na ia lo fangia le tua ia la se taimi foi o la o file lima tsuatu ia la uftalenga ia alofa le atua ia whaapanuia pia le atua ia tātou toi whelua I fo I lewa I asu pe aso po I so I fua masi o mātou wola ia le mea lea ia atua whaia la uftalenga whono ia ai la vavaia tātou foi le pese le whai mai se a wol fosi ioe a wol fosi mai a maua tuna ni beva ia ona tātou whasolo la ia lea Afioga foi ia lea tuiwa o li Kristo aso au. Ia usi mai a lau whafo.
Ia, Samoa e pe au na watu le nei foi a au au nanga, ia o le whale ma whaasoa. Ia pe o nou tau silsila mai le nei tu la, ia o lea ua ma whaatasi atu, ia ma le Afioga, e le palitua nei, ia o le Afioga, ia ne atu iwa o li i, ia Kristo aso au. O ia foi lea o na ina, se tasi foi o whale o loa pe o na iai le au au nanga, ia o le whaleoloa le Paradise Supermarket, ia ma le whaleoloa, ia a me se fo le Crystal Rooms and Porn. Ia me la lea, ia pe o na watu ele neitu la, ia ai manatu, ia la se i uma o na o lea la taumwhai atu ia le vaenga lea, ia a maea, ia ona taumawhai atu loa la, ia lea o tu langa e pei o na iai. A o la iai lea, o lea la atu lea wanoa, ia e whaafeiloa ia tuai foi, ma watu ia sana foi feiloa inga le neitu la, e le whaafufonga al mamalu o lo tātou atunu, ia ona o le nei lava whaasoa, whale ma whaasoa. Ia, usi maia lau whaafonga, whaatalo whaatu, e lau Afioga le atu iwa o li, ia, e tu sai o le neitu la, ia, ai saunoa ia, e te whaafeiloa i le si o tātou atunu, ia ona tamu whai atu la ia lea o ni nai
Pesili foi ia e pei ona iai ia le whaawawina o le nei foi au onanga le tātou puakalami le nei tūla le Afiafi. Ia, whamaloa tulawe loa whionga Taulapapa. Ia mei se foi le whionga o le pule. Lo I nei tatu paatase I nei pasa sua o la ua o lo o tau pa foina le nei service mo tātou Samoa all over the world. Ia, mua lava ona whatalofa atu ma malo malpa ia tātou a tangata all over the world, all over those who are listening to us right now. And thank you very much for taking your time away from your busy schedule. I know it's evening and I know it's dinner time, but I know you're taking your time to hear us out and to listen to our special programs tonight. O lao ingoa, o le atuiwa o alii, le aise fe au, maunga te hui aso au. O lao masani, so se mea lava, o te alu ia e whaia programs for special services, some big event, or po se launga e whai because o au o le tofi toe ina whaau ua mato e kalesia. E kalesia le asofito e toa te le lalolangi loina o mātua le ai ma pomao wa la ue sa atu sabai. Establish le a onga le a tātou te le ai tua sivi si ufanga I sabai. Ia toa si itia po ila ia I bailele, whaiwhi awa I bailele ai whaia onga ai I la lovaya. Ai ui lea o au o la tama. Ia, o lo masani la, e whai lau ta talo lawe lea tua ai oi lea tua, ia whaatasi mai a au, ia whamanuia mai a te au, mau te mua whesilingia lea tua. Po o lona whina ngalo ea lea, e whai, e tauna o whai e le o au a ia whai alon whina ngalo. O ana le le valua poa, wau te mua lava alu ilunga lea tua, ia early in the morning and late at night. O te whisilingia lea tua, o te whai ana ask for blessings, a o lale po, ia nea, tui whaafoi fo ia levi inga whatutai lea tua. Ona, o whisilingia la ia lea tua lo tama, my Daddy Lord, I said, Daddy Lord, is it your will for me to go on the program today and share the good news of what you have sent me to do in Manuia? And I tell you, my lea tua whaafonga mai, pa mai lea tua, we also will come with you. Toi whaafetalai mai lea tua, whaapea mai, ile Galuega se fulu ma le valu, ia, masaele mea, whaapea mai lea tua, do not be afraid. Go on speaking and do not be silent, for I am with you. Vai e tali mai lea tua sang. Ia, tu e sei whaia tau atu le isi mau muli an te talai mai lea tua. And I have it all highlighted because my scriptures is all highlighted specifically. E whapenale ma mafutanga mai lea tua e whetalai mai lea tua. Ole tali muli mai lea tua mai a au ile tusi lea ole whata oto e lua spulu mai le iwa. Whai mai. Without a vision, the people lose restraint. But happy is the one who follows my instructions. So I'm very happy. I was very happy to hear all these things from the Lord. Wo fia ai lo au o la mana o le tua ia wo o mai e fai la le proklame le ata tol po nei. Ai. Wo sau foi ma lo tai tonu fa mai le tua tate o fa tasima oi. O lo ia la le tua me nei. O la ia so ani mai po ia te au ile courage. Ile atamai. Ile o mafau ia o mana tua le mea na tutupu ia o ane isasi se mea ia na o te talo whaila ia le atua ma o te la o mana
manatu nei lava, o tau o mai e whalonga mai moa mai, o te talo ia moe o tau, ta i to atasi le mama lama, mai le alii, ia o tau mama lama le ai, wa o mea la o whamatala tu ai, o mea moni, o a wala le alii, na a wina ia ule atua I Manua. Okay. Ia, mahalo whaftai o nau o tau whafunga mai, ia whatalo whatu, ia na fionga fo, ia polfaltua, ia lea tuiva o lii, ia Kristo aso au, ia tusai o le tūlanga, a o le whanga solo la il polkalame, e uma le vaenga mua lea, o na tuatu la ia leo fesili e lua al faltua. O le praiso ia fesili e lua, e tasi le afe tā la. A mate mai la seisi o tou, ia fesili e o lua, e tā mai lunga o le tātou penga whailangi lautali, o na e 5 minute, o leo whamamlama mua atu ina ia o tou sila fia. E umalo le 5 minute, ia ona vaela ia leo foi le tātou pese, ia ona watu lola ia leo le vaenga lona lua, o ina o le a ta'u atuai tali e lua ale mauala sisi, ia ele ai se afe tala, ai mautinoa e afe le price o leo ua tu mai le faltua nei, e tu atu, e whaalau loa atu, ia I lātou, e tali mai ai fesili e lua. Ia, ai o le nāla na whaatalo whātu, ia ai o le atu atuia le awanoa, ioe, I le na fionga foi, ia pol faltua foi, ia ai me se foi o sana saunuanga, le introduction le winga tonua o le mea lea na tupu I Manua, ioe, ia a mai lea, ia ona whapea lea, ia ona foi, ona ia, a watu foi tu langa e pei ona iai, ioe, ai o leo la atu lea Manua ia tatu ia la tatia le suafamatai ai le faltua ia Kristo aso au ia se ona sau no mua ai a mai mua ia ona fa watu la ia leo le vaenga lue pei ona iai ia mal fa lo Kristo na no ia Tautai lava lo Afioga Taulapapa. Ia, o le a tato a mata. O loo ingoa, o le atu iwa o a lii. E na o wao Manua tele atua, e le aise ingoa whapea. I'm the only kind, I'm one of the kind. A o ma mawhasio tina, I lunga I sātala, na pule a onga ai, mwhaiwhi a wai o mātua a mata mai nā la mission. E la tua nei to ina, my grandfather, le ta mau lo tina, e ngoi a wha mausili. Latu whai atu lo tina, a wha nau mai a po le tama po le teine, wha ingoa le pepe lea, I le anga, wha ingoa ia le atu iwa o a lii, wha ingoa le anga lai o I whale a sao, kia eli le ele ngoa le whasi mea ngā. O lo o iai le anga, o lai kango wainga I ngā ia kua po o kupu maululunga o Manua, e toa iwa. Whaalonga mai lalo ingoa. O lo ingoa, le, da, atu, atua, iwa, 9, the 9 gods. And 9 gods lai e tanu ma right now, lai e la koki po o I kokongu le anga lea. So ngā lai e sau waia I ala o ingoa. Ma le isi lea mafua anga, ngā mawhai ia unga kukuli ia iku ia, langa o le anga ngā. Le ngofo o mai anga le anga. Anga le anga ia e meise aia kua ia e iwa. O au lai e ese ia ala o ingoa I ka ngaka uma o your cousins. Only me, my grandfather came in and asked my mom to name me. And he didn't know I was going to be a female. So, whai ngoa I loio a. Le la tato o atu I le real story. Le lua afe ma le wha, sa o walo I Manua, whai mai le atua. Ona wa umala na whau la baby son o William Henry Jackson, whai mai loa le atua, ia halu loa. O walu loa, e le loa e au la atu
tukulia o le atua e kukulia iku. O wa ana fai mai le atua I nei California o la a ave a o e kukulia iku. O ke pala ai, o ke maka fefe, I would say, oh no. But he didn't tell me that. I only encountered, kwa uloa I ngā lawa I ngā o ka ngu I mangua, loa loa e au o ka o le message la lea. O ka ngu uloa, le la o fesili, la whaiako le fesili. I took 2 weapons. And these 2 weapons, literal weapons, will enable me to destroy the ghost of this village, or Manuia. E lua lava mea na uwalu maau. E lua ia weapons. O te watula fesilia o tovulia mai moa, mai pe whafafonga mai poi. O a mea ye lua. E tasi fesili ai lua ia manga. O a mea ye lua na ave au. Na mawhai au. Na whaonga ia au e mawhai tutuli a itu. Le lala atu le 5 minute. Ia, whai mai tautali. O ta ngata e a poinga le e sao. E malo o le afe. Po whea me te alalai, po kukuila, mangua, fiki, po whea me ke iai o ole Samoa, ai mate mai fesili lea. Ia whapena foil au ofisa nei. E au fia e foi mala ua. Au ai, e taha ua tere tō mamalama I mea I e lua. Very powerful. Ai a maua e lo wafe ka la e saula kua e sunga asu a kai au lo bank account. Ia, no lea nā ia wa o tō whaafunga mai, ia lewa a mata o nā watu ia le whaamaninonga o le nalai o na mana o mia foi e le tinanei e fia o mai e tautino atu le winga o lona suafa, ma le mea tupunga mai ai se ia o tō whaafunga I mau penga. Na alu mai ia le tau ai le taua. Ia o le tali mua ia o lewa mai le atuiva o le mea mai mana o le atua. E lua. Io I'm asking for 2. O la la le isi. E kaunga mai kali e lua pa molmole. Ia e whamalulu atu e tatau na lua au tali. Mai a sa lote a sa lea e tasi. Ia o lesi lea sau foi o whai mai faith. O le faith and Jesus. E lua lau tali o le tali mua o le faith. A lesi tali o Jesus. Ia o luisa whamausili whai mai the Bible and the power of prayer. Ia lea e matmatatu le atuiva ia au tau a lela lau iai tali. Ia o salote e mua whai mai le mana o le atua male whaatuatua. O Manoli as whole whai mai God and Holy Spirit. Sia ana semi tuspaia male suafa o Yesu Keriso. O manu pepe motu faith and Jesus name. Oi seve lototele ma whaatuatua I le alii e ala I tatalu. O le tuspaia whaatasi ma le mana o le anganga paia. George Teresa Ioane, the name of Jesus and the Holy Bible. Lani yando whaatuatua ma le tuspaia. Malu fale sola tuspaia ma le suafa o le alii. Tiuna mai lei o le fatu ma le whaatuatua. Whaafetai I le pokala ia nevo siosi o le matango fia lo whaatu mai voi. Levit tomalatai tuspaia matalu. Mata mika swafa Yesu malo whaatuatua. Leo koe 2 minute. O le tuspaia malo wanganga ia mafuta I le atua. Maviana Masina, God and power. Luse fonoi seve tupufia tal tonu ya Yesu ke viso whaatuatua. Fata te o malatai, the Bible and the words of God. Ia o lesi leso o maiai o sua Yesu maltuspaia.
o seve tatalo mal fatuatua o le la tapunia o le lasile mulmuli Mariana Masina wa uma ina o le watatonu ia le la tu ia ruta se wa muli o le tatu wanga mulmuli on saila ina la fionga le al fatonu le la lau mai umal wanga le tau ia ruta o le wata o 5 minute Faiva o le alefsili ia wata ilua manuae su apulu o le alefsili manu pepe motu faith ma le tuspaia paipo Kalastina tamati tufunga tuspaia malo fatuatua salote salea mana le tua malo fatuatua Catalina Persaun God and the Holy Sports Valoa sifuiva paipo and faith Levi to malatai o le fatuatua malteltonu ile tua Mariana Masina God Power and Paipo Ruta o le tangata mulmuli lea Ruta se wa muli o le tusi pa ia ma le faatua ia o lea la le a vavaya tatou foi o lea o le ata atu le pese na moli mana o ai ia le afioga ia le atu iwa o lii Cristo aso au sa atu ai a maea lea ia ona matulola ia lea ia tusa ai po o ai o lea na mauaina ia le whailonga lea pe a maea tau atu ai fesilia e lua ia le la whaafsilia te ia pe a maea ia pese lea o lea taina atu O lo avea foi le avanoa lea mo matou studio. Sunga le afionga tu le epa ma le afionga Taulapapa o lo Afia I foi la ue mai foi la tali. Wa ye la lo tali. ia fa malulu atu ia le ai o lea la amata puai ia ave pel fa mua I le tatou au mai mua mai ia po ai lava le o le a talia la talisa o mai ia pe amaea ia le pese lea sa mol mana o ai ia le fionga ia le atui voli Tipo pongol taya fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana ona Tautai inga luenga I Tiute mafai
This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. Samoa, Samoa, Samoa. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa, Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuilunga, Malosi, Maawa Etefefe, Ileoti, Ole Atuae, Pui Pui Oe, Yesu Leleo Leo Mamoe, Famalosi, Tuilunga, Ilomalosi, Maawa Etefefe, Ileoti, Ole Atuae, Pui Pui Oe, Yesu Leleo Leo Mamoe, Famalosi, 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 yes, Ia, o le pesele nā, whai mai o Iesu o le malos. Ia, tutu ilunga, ia, matatou wō i le atua. Ia, i pei o le ana amatu le fesili, o a me lua. Ia, au le ala, o le atu le awanoa, i le whalitua poi po le Afioga, ia le atu ivoli, pe ua maua i sesi le tali sao. Ioi, po ai tangata lena mua tali mai e sao le lei, ia lan tali pe iai, pele iai, ia ona tuatu lola ia leo le awanoa, ia e wha malama ai fesili la lea pe amaea, ia na saunoa tu sai po ai ua maua ia tali. Ia malo whalo le atuiva. Ia, toe Vatulava le Tautai mawalunga lau Afioga Taulapapa i le tau Fofogaina o Missionary program po Kalama. Ia ole taimi nei. E le ai lava se isi. E o lau officeri i nei le officer nei le studio. E le ai se isi na mauaina. Ua maua le number 1. O le number 1 na e mowhai mai umai a o tau. Ai le o le mea na o le tali na fesili. O fesili e lua manga. A maua mai la le manga lona lua. Ua maua e o le whailonga. E sao latu e sunga tui le epa sua. La wafe tā la. Pe koe se fulu kangaka e laku le se fulu afe. Ia lea lau te whai atu ai. Awa lo oke le o au le toea ina mato e kare sia whauina o au poi e ero tofi launga te launga mato e kare sia te launga i lunga Facebook o te le whai atu la ni tala pepelo a se fulu tanga te mawaina se batu lo wafe po e toa se fulu foi tanga te watu ele ape ia loa winga
Se fulu afe. But however, le I maua le talilona lua. A maua le talilona lua. Oh, amen, praise the Lord. Bingo, okay? Ale te milane. Ola o whamatalaina atu leanga. Leanga lea. Lea na I whaingoa iau. O le pai mua na. I ao le I batul whamtalanga a le whaltua. O le ala le me te manao pe tuli le tali lona lua pe te ia on sai mai ona o le wa wili mai tangata e tali mai I le telefoni a le atu iwa o le ai le tali mai lunga yo ia ai on sai mai pea o le tau wha mamlama mafsili ai a le atu iwa a wane te iwa tali atu I ona maua la ia lea ia ai po le alo na finangalu pe tuli mai pele tali lona lua I o pe le ai wangata ia ai le la to e amata au le famtalaina atu ia le tali o le fisili e lua a le la to e amata le to tu mai le avanua I le o mo tali mo a le la na te sila fia a le tali lona lua e na le to e le a kose 5 minute e 5 foi minute le la tau tuli atu o le ale tali mo le atu iwa E sa on whamaoni tali mua. Number one weapon, the word of God. Okay. Ia. Ai la o tau umale wa maua le tali mua o le tuspaia. E le tue tali mai la tali nona lua. Ai su e mai la tali nona lua. Lesi 5 minute le la iai. Tatalo male anapongi. Ia, ne ai, o le mua tuspaia. Ne o tau whafonga mai o le wasi I atu ia. Le tuspaia I o tau tangai mai ia. Ua masa e sai lava ai o le launga lea. O le moli mau lea a le Afioga I le o ia foi o le tasi o tue ina o le kalesia. Aso fitu e pei ona iai. O le mela lea, ua maua le tuspaia. O la tau umala ia ua iel tuspaia. Su e mai la tali lona lua. Nga le kasi al kali le la tau mana umia mo lesi 5 minute mulmuli. Umalo la le na. E le tue maua mai sesi tali mulmuli. Ia wha malie. Ai su e mai tali lona lua. Ne la tue ta atu le pese la tue tu. O leo tue tu mai le avanoa e le atu iwa oli. E su e mai al tali lona lua. A leo mau tuspaia. Awalange koe kusi mai sesi kuspaia I. Awa tue tusi mai lona ngare kuspaia I. E le taulia la. Ai tusi me na lau tali lona lua leo tangata umai o ia I tuspaia amatanga tangata na leo ngaka I Faiva e winga la o Faiva le ngolia Faiva le la tusi o tangata muli leo le I mo le tali mua le sa sui a le la mana o pele atu pe ko se fulu pe ko lua se fulu e avatu alta Afiafi ia Amen. ia si mai ala Faiva ia saulol vanga mulmuli ia le la mata ia le la tatul pespese le peka pai saulol tali ia Chala la falo ia machala paia paunga yo tele ola mo na ele mo mai asesi tali no na lua tatalo swafo Yesu le ai Sili o penga e lua na alu maia awale maulea anganga paia ya sa tau ole mai ole mo mo tali mo mua ole tus paia ale tali lo na lua ya
le alava o lo tautuli mai pea le alava o lo tangai mai tautuli matalo o le malosi o lo patuatua talitonu suafa o le vai mususunga o le anganga paia koluse rototele ea whaoratanga talitonu whamanianga lo tama ia tonga koluse o Yesu rototele ana pongi toi 2 minute ka moe mal mafute le tua suau paia o le vai anganga paia ele o mawa tali no na lua ya o le praise ya o le iloa o le Afioga o le tamaitai o Kristo le tusi paia Toto, Loto, Faith, Mai, ole ngoa, ole atuiva oli, ya leo saule ngoa ole atuiva, ole tali no na lua. Ewe, amalosi, no fear, Spirit of the Holy Ghost, tusi pese, ola patua tua. Que tasi minute, kulivai, vaisa. Paia malolotoa suafa Yesu patio tua lo salio salamo ele holy water your family member loto tatonu loto paia Yesu patio tua io tawia yourself ya ha Tatonu Sataru Hei le mana Yolo grandma Ole patu tua Ya wa le tato 5 minute Pa mole wa Ole pepe ya le wa malpese wa petau le lei maltato 5 minute ya olea ele imaua lava ia le tali luna lua ole mea la lea ole fesili le na matu There's one simple hearing ele le tuiva oli fa pea e fa ole fesili e lua oa mea e lua o mo mea ta o tato na alu mai por fa palangi wipen sa po a mea na alu mai le la o mo wang mo ole tu spaia a le lona lua ele mo mai lava ia wa ma wale ai fo ila le afeta la ia ma I maui ia a le la tu lo ile Afioga ia le tu voli fa fe fea na e fatinoina o tali o mea la matana tali mai ai Alfa palang how you did it. Fa fea ona e fatinoina le tutuli ai o te monia. Awa lena sa noa e le tuiva na alui o anga kau mai e fefe ia o le atua na ia pa taina le ala e aluai manua. Fatino la ofisili la le ailua le o tali mua o le tuspaia a le lona lua ia le la sauno ai ma a mai e loa ofisili la le o tuatu i la o Afioga fa fefeana e fatinoina how you did it pe o le meanga nga e alu le valu a po pe nga e alu le tai au po ia o le atu ro le avanoa se ia mai la le tali lona lua ia ona fa solo la ia le pe amae ia le fa maninoina ele Afioga ia le atuiva ia sauno ia Ia, toia watu lava, masanga watu le whaptai lau a Afioga, Taulapapa, a me se poi lau a Afioga whaptai sua, the pastor, mole onosai. Ai o te whaamalu watu ma watu lau whaptai te, le lava ia o tau mana po New Zealand, Australia, wherever in the world you answer from. Ia bi iam sangi ia le atua e moni lava tau tali mua. Ai mana o mia le mau popo le tali
lona lua. Ma ole whamaoni ai o tau. Lei te o tau e loa mai ai. Lata o tau le atua. Just pray. Number 1 is the weapon. The Just word pray. of God. There you go. The word of God. Without the word of God, I will not have no power to destroy and to fulfill God's will, why he sent to me. And before I reveal to you the second, remember to tere o tau whai mai, ole ono sai, ole pātua tua, o tele o mawisi mea, e tele o mea nan wha malau mai o tau, e link e anga ele tuspa ia. Au te leo whai atu I se manatu or any thought. I ask for literal weapon. So this is one of the literal weapon. Literal weapon. O se mea. Au leo se langona. Okay, so malo tu lava paptaya te ate o toi tautali Manuia ma wae me mawalunga. Fo il nale ai lo le tali le na. It's a thing. Ole mea moni. Okay? Ai lo se langona. Ia, la o whamatala atu taulava na o whamamalama te o tau ia leanga lea. A whapea lava la wai ele o vatu lava au le tali. E umaloa na o whamamalama te o tau leanga lea. Le sawe lo ingoa. Ia a tonu a saupea totali a tonu o wai e lea e alu lava. Saupea totali a matala to leanga e umaloa to wa aila ia le tali moli. O le tali lona lua, o le tali poina la o tali la o totali tonu ai. Mo fa maoni o tele I mawaina. Wa le fai tau tu lava le pule. Ma la Afioga Taulapapa totali uma ai lo le na. A ufa alongo atu loa, ana ufa alongo atu pa pea mai le tali olea. O te whai atu loa. Bingo! Leo sta. Tauafi. Ia, leo sta. Ia sta e mai la. Ia. O la ufa matala atu. Leanga. O leanga lea. Lai iai tonu ia tingi po o ia iwa. Le sawe lo ingoa. A link symbolically. Maleanga leanga na iai le na tanu mi ai whaola Yesu ke viso. Remember, na te tonu Yesu I leanga. Whaasino tonu fo I la life. Lo ingoa, lo suafa, e sau me leanga lea e iai tingi po. Okay, o leanga lea, onga ingai e kumoa ia iku, onga ingala leanga lea, na maua e lo tama le tama lo tina my grandfather le suafa o wha mausili. O leanga lea, ngai iai le iku o fiki. O le iku o fiki la le vatu lava male saunoa. E aia kangaka la ko ai kangaka ya so nga so moai e ai kangako ia wa uma ko malu losi o upolu o savai o fiki o anyone konga kele wa ai le iku le kalu aila ele e manga ole iku e alu le kangaka po wai ai ko e alu ko kong le anga le e a mai ai le ipu auro o le ipu auro le ko kong le anga le o le kangaka la whapea mai loa le akua fiki lea. O ke le koe a ingi o ke le koe a ia o ko po wai a maua se isi e alu ko ngai mai la uipu auro. La walu ese, la usola ese o wasiri kangaka lea. O nga inga la, ke le ngako mai konga kama malo losi. Ke le upolu savai kukuila o mai konga. O kong leanga lea. Ai o aku ele koe o mai fafo. Ai sea. O umanga fasioki a iku ma ai a iku ko kongo I. A lo fasha o grandfather. Il shonga ngu. O la uma kangaka o nga ave a iku le ai a iku le o fiki. Fai lo le ai kia lo grandfather. Fa fe ngā lunga ia. Ai mawhainga koe sao ma le ipu.
Awa whioki ngai kangaka maululunga kokoa o Samoa, Fiki Makonga. Ne Dutch lewe sau yo liskal. Nee ai. Le ai. Ja. O le mea la, whai lo le aikia, whawhekai le atua wa iai le kamai fo wa le kamai lau grandfather. Whai lo le aikia lau grandfather, e fia alu, e le fia oki, e fia su e le aikia, ko ke loa la. Sei ave ese lau kuspa ia lea lang le la whai aku lau kala le pia mamaho wha Samoa. Alu lo lau grandfather, o le koa, he's a warrior, he's a daredevil. Meaning, koa, you know, e fusu maiku. Alu lola o grandfather ma fau i se awala, e ma whai e ngā alu ko kongu. E ki kinga a esa iko ma sola esa iko, a mai le pu auro. O le ala, ia o le isi lea. O le ale mea na whai ala o grandfather. O ma whai e ngā ia ngā alu ko kongu, sau, mai le ipu, oka, e lau whai aku ia o kou. Ngā mai lo e lau, ngā alu lau grandfather, sau i ko kongu, la kua mai le ipu aulo, sau loa ave le iku fiki lea. Ke ko ke loa la, wha pēr mai lo le iku fiki lea, po le akua fiki lea. Wa aso ngā mua, e where leika ngaka o iku, you know. Whakuro le iku fiki le lau grandfather. O lau grandfather o wha amau. Whakuro o wha amau. Wa le of koe whaamau oe, awa whaamau sili oe, o oe wa sili, wa e ma whai ngā alu, e mai le ipu auro lea, ia lea la whapikai, o la ulele ese langa wa ufefe ia oe. Ipu aulo. O le ngā loa a mai le ipu aulo. O le ipu aulo ngā lau grandfather a mai, awa fefe le aiku fiki lea i lau grandfather, lele ese loa ma le ipu auro lea. Ai whaafefea, ngā alu lau grandfather ko kongu ma sao mai ai. Ia lela la wha aku tali. Ma whau lau grandfather. A lo wha lau grandfather ngai ka ngaka o ma ngale aia iku lea ma pase iku lea ma waku kongu leanga. E leko mai o mai whafo. Alu lo lau grandfather. Alu lo lau grandfather. Wa mai umai Momeo, Lelo. Momeo. Kingpo. O ne momeo kai. Momeo momo, you know, meo feces. O le fasamo. Hello, grandfather. Wow, my yeah. SHITS. You know, all over. Wa ngingi o mai ngai ia. That's true. Wa smell lai ngai ia. Wa saunga o mai ngai ia. All over he put feces, put all that kaka, Yeah. on all over, even his eyes. Aluloa mangongi ngai. Aluloa, ya koke loa la. Alua lau grandfather, alua, was so sola esa iku. Ile Ni mangongi. ile mangongi mani pilo ba kua oko. Was so sola esa iku. La lau grandfather. Mai le ipu aulo. Mai lo na ia. Ole ingoa nga. Maua lau grandfather was silly oi whaamau. Was wafangi oia whaamau silly. Kere loa la mawisi wha mausili mai upolu sa vai kukuila. Ole originated all o kama ole original pa mausili. E la aso e alwele o grandfather le upolu. E alwele lifo maliokoa e o maliokoa. Pa mkala le ala o grandfather ya mako. Wai make mamoe pa akasi pa mkala. Alu e molo o kuangange makua wai fi whano longo ala o kuangange le e alu ala o grandfather maave, you know, between islands. Whamaila ala o grandfather. A lifo la mali a koa e oi pa ki upolu. Alu la ia mali a koa su e maia kenge au le leia upolu.
ia maila ia alai ele ko olua lo grandfather. Ai walu wa fo ia kenge upolu avlele mala grandfather. Fa makala ia lo grandfather ia kenge la ia wa mai wa pregnant. Fa ia nga ia finge ia po kenge avlele ia afa ngau mai. Ia fa ingoi lo ingoa fa mausili. Pau lava langa ole fa ingale ole real name nga fa mausili. He's the original Famausili. The name Famausili originated from the cave. Yeah, la fa. Yeah. So sao se stata música la Yeah, total. ole na ia le tali o pe o na watu nei taimi. Ole tuspa ia male pe o le ua mai tsao lava ele faltua nei ele tali. O ia le la kulal kali o le ofsil. Le la se pe ia se ta mai se tato pese ia se i mawai ai foi ia ma se i whanongo longo mai ai ia o na watu lola ia leo le tali e tu sai o upenga ia na ve leo mo kali mua o tu spa ia al tali la luna lua ia le la se sa no le a sa kali ia ile o maua e leo se ulupo sole o le ulupo o le ulupo ia ai o leo la mawai ta tu foi ia le pese leo la taina tu ia maua i foi nisi o manatu fo ile nei tu la si fofonga le taia fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana awondanga Tautai inga luenga i Tiute ma Faiva hewi ya can you blank it us please le pese Can you blank? ya le la umalo Can you blank us so I can? a veces le acá Le pese acá pese aló Galuega pese akan ngalo supaya buat kali pipin meleng akan mai jadi ko ya mulai lui ai kui manguan dan ya menongi popo akai supaya training smart sa mai lo ale sekali Leo penga ole ya se tulo ol kai se tulo le tulu lang o kalia ya nga peking ya mai malelo to in the spirit peya le spirit of God ya yo iku se tulo esa apa meleanga ya o smell ya se tulo le fai mai ya le silia o stiu ya lo le aturu o le momokai ya o le poto o le vaisalo o le mamalu le atua manongi masa o tongi ya popo akai ya ko nga o la mai kamanga ya ai ya kiri kasao la au na fanua o luce moi matai
sa ele lo sali ya momoe o manu ya simao la pups ya nga ya le ala wa mai ya o leo la wa mai mai la I tātou tali ia masalo le ai le ia le o tō kangai mai ia o sui le la ia le Afioga ia le atuiwa li ia se I ona whaamatala ai ma avatu sa o lo le tali o le tātou sili ia ai usi mai alau whaafonga ia na o Afioga Ia whamaloa tulawa tatatunu, papai lava, tali mai mato fesili, le o atoa, a whapea atoa le tali. Ia mawalo wafe whamaoni au upulonga au o te la unga mako kare sia le tala, le taula ia ona pepelo. Ia alo te tau sao tua, le ai lava se isi, o sao mai le tali. O le tali lona lua la lea la aluatu. Mua, Tuspaia tuspaia. Ole apa li fasa mole soa. Ole pelu. Ole pelu ale atua. ia Lona lua, o skafu ole veo. veo Veo. Ole veli. na sai ai le ulu okay Tau tanga ai mai. This, what I took, and a veil. O le veli la, ke le veli ngā walu ngā o Manua. Ngā bakua au ngai California. Whaatonu mai le atua. Alu ma le veli. Alu ma le Afioga. Lana upu. O le veil. Ao whaalongo tuai tau tali mānai a whaptai. Mālo. Ai lei se tali a se isi. Whaapea mai. O le veli. O le veil. Te oa foi matoa a inga umai Manua a mesa palea sao. E lei se tali whaapea mai. Oa ngalo foi a la tau ia. O le veli. Whaafonga lei mai ala. Nau e pāmea ia e lua. Whaatonu mai au le atua. O te alu. Ma ave. O le veli. O le veli. A whailo e au le veli, wa iai le mamalu, power of God above me. And that power enabled me to destroy the devil, the demons. A equal a Manua para a sao, le veli, because tote mana tuaina, ya mose, la ona le atua taina, whanaunga Israelu, a alu luma le atua, e whai le veli. A wai le ma whai le atua, e Mose, ona tilo atu I le atua, e ma malu ma paia. A saula I whako Mose, ona ave esa la ia, o le veli. O le mea la na whetalai mai e le atua ia. Ave le veli, ave ma la utus paia. Ole mea la na whai au. Na ualo. Whai ma lau pole tasi pae. Whai le veli. Alai kilo uma me ia iku ia. Ia male. Pelu ale atua. Apea la le. Ole nuu lea. To a tele tangata e mai a itu. O maliu nei la lau tama, lau grandpa. O nei la tangata, e ave la tangata, po ta maite e fe e mali liu, e o ave I lau tama, I lau grandpa, I le whanuoti. Ma fe ta ngisi ai. Ma whai ai wha mole, wha mau, wha maangalo, mai se mato se se. Ia mai a itu tangata e tau tala mai lau grandfather. Lona leo uma.
e tautala mai le ainga ma le ai o isi teimi wo wa feitai le ainga o ave vai vela i o isi e fesili pa fean toi loina o lau grandfather o fa mau ai fa mai e loe ma ko inga e mua sa vali fa mar ko ka cosa 3 o'clock in the morning ya ke I wa maliu le kamekiki le you know sa over ai mo mo iku okay sa mato wo ma lo tinai I fale asao na ia uso tina ia e o mai en mo moi o malala to I lalo I le foloa ai o mai pussy no small kittens e papa e lava awa masani ala o tina ma ona uso wale fefefe ia no atu ala ia mo moi tutono lato ngofe lunga la ko vai ia ula ko ia o kilo aku ki kilo ai o fa ko mama oh ala ia pussy oh my gosh I sina mama you don't see those kinds in the island ia ngofa ia la ia la ko lunga o vai o kinga ma o uso ia pa pe mai la ia lo kinga se o ko inga fo e masiulangi long kuange lo maliu pa mai ko lula ko nga o mai e fa fe lo I mama ko lia o maku o mai e fa pe nga la e o le isi teimi e o te mai le isi le tame lua ia tausanga wa le malia le toi ina le ngali le o first cousins o afa lai lo umai o to ia fa ia to le malio fe tangisi a to o te mai lisi tame titi ia ai oso male mai aiku kau kala mai lo grandfather o le malia fa pena la le me tu tupu tonu o le no ne fa le asao wa kwai kali kongu la ko o la grandfather wa liwa iku mai o la grandfather le sao e fasioti ma ave ka nga ko le no o le si aso ye le lo mai fa le asao wa o iku wa si ia ko inga ngo ya liba I lunga le la au o mai ya kamalo loa ka le o le ngu wa su e ma ngei mo li I le po ai mo I fo la wa a pe mai lunga le la au ya wo lo tangata pale asa ma ave ya net puyanga le fangoka fa kari se pe u mai la le ko inga le ia ngai wala ia yo po he vela la wa pa u mai le ko inga mo meo iku o fa ko lo tina la mo fa pe la ko inga ai fa pe mai lo tina so livanga abele iku o le ngu e mai la lo e fe o ilunga fa kari se pa u mai la lo ko inga ia nga ola ia ka o mo le PTSD ko inga o so nga yo ka ko Samoa e lengi medication ba ngale e fai ia diagnosis kangaka pe mai PTSD o kalkongu PT mo si ko inga PTSD for depression anyways mua nga fai la veli o walu loa mua wal kukuli le ko la grandfather o walu lunga fai la veli in the afternoon ngofa lunga langa pangooki ma o fai ai grandfather wa o sau mai Amerika o sau e kukuli ese nganga leanga ia ngai tato no ka kongo manga ka o oe grandpa moe file mu e ia le aso e fia mai le ali ko va aia o ia oe o oe nga fa inga hau le anga lai ia ko o ku iva grandpa sleep peaceful sleep well owa ko fe luai oe sao lo la cousin ngai le take care inga grandpa fai mai what are you doing o fa ako lo la ia wa ke ila o cousin la mo wa we ia o fa apea me kuspa ia ma kala kangolong kala ngoi sa grandpa o fa ako o grandpa wa kele kanga ka o
wa ave nga ia kangaka kako ainga kaka le nguu. Le lai se oke sau a winga mai ya le tua. Ia kukuli a giko mga I le nguu kako fale a sau. Wale ia se isi nguu e ikua lo fale a sau. Because ole anga lale iai ia mala grandfather. Lo uma o koma nguu anga e lo grandfather. Ia uma lo walu lo whaalonga maila le lau Missionary ma fai. O walu lola ia maka mai a le kulai o au tufu. Lai piko ai o le nguu fale asao. O walu mala kuspa ia the sword of God. O walu male veli. O le munga la e ofa kangaka e fai e ukala fai mai kangaka. O ai a la fafinge fa vale valea. E fai le munga la as a vale solo malengei veli. Malengei pule kasi pai. Ya, fai e ukala. You know, but I didn't care because nga amusia foi e kangaka Yesu. You know, menga sa wai. Anga winga ule atua. Ele se mea maanga ia mea awinga ile atua. Ole mea serious, very serious. O walu loa mua ale fale muli ale isi pito no. O lako ko inga mai lo makua lai vele vau mai. Around 9 o'clock o omole breakfast. Ngale kilo mai le lo makua ma le ko inga lo ke o lako fa pela ko. Ngale kilo mai le ko inga ma le lo makua. Wale ko va be o vau. Ai o la ko ma le kong le fale. Fa pela la o wa se iku. Ai le wa se iku. I held the Bible of God. O walu loa lu ko kong le fale la o fale Samoa lengi pa malama. La ko ngo folo ilalo. O fa yako. Wa ai. Ele o wa se iku. O wa au ona le tua. Wa a wina mai le tua o male pelu. E la unga tu ya o tom ta la ya tu tau to le ame o toni o tau pa tua ile atua ele ai nia iku inga ngei manua o kangaka ua momoe e koe feala mai pe afio mai Yesu ai ala ngo mai iku ole kau kalikongu yai yang ala o mai ai kau nga o ko kuspa ia fai ko loku ya vaku ko fa tua le atua e moe o kole malosi e alu ese le nganga le ya ke o o iku le ainga iku ya umala e fale o la kulisi fale o la fai mai le breakfast ale a inga unga ale I young couple fa mai me kala fa alon ko ala fa mai le kala le finge le lawa saule iku e fiengu ale me fa sengiu o manua la mawalalo yo ngiu e la kwa e ko ni mai le ngiu ele needing a o se kanga sa ko le mai la ngiu la I can reach the coconut ale kala le o fa alonga wai fai mai ale mai sengiu la o sa o fiengu le iko ya o la ko lo o kali ha le ngiu o sa wa se kama mai le ngiu ya wa kipi le ngiu ya o mala ngiu ingo la ngiu o walu ko kong le fale o alu ngofa ilalo o fale lengi fa malama ila ia kemi o la como la kuspa ia o fai aku ai fa mole ele o se itu o au wina mai a ele atua e kukuli a iku ele fa tuanga ele upu ele pelo ale ali o toi kala ngo o go o ko e mai ngi pa ko kwanga o se o ngia iku ya umalea o la kulea ainga ko ke loa le ngu halum sabali le kai au e kaule le afiafi le po ile isi ku o le ngu o le fale muli ala nga walu ai fale o sina la lo makua vai the oldest lady in the village e alu pu ngo fa pela nga kua you know ya fa alo ele ngu
o si lo makua langa o singa. Muli lava langa fale nga o walo man kuspa ia, makala kala ngole le mo si lo makua. Ele a amo mai lale lo makua ia. Whaalongo longo wale lo makua. Nanga lai lo makua. E kilo mai ia o ia sa oma o ke alu i whapoi whaile veli. A o sa pati, e eila o vi ke lea nga, e o ifa fingi o le nguu, e whaakari i lalo le lako ride. E o e ka ule pinko. Ia ke saula i whawhamna kuspa ia sa paki, a wai e whaiza stona. Ia o sau i whamai kuspa ia o whakutina, makameki inge o le whaakari truck i o ai i ka o whaku. O le ale, o le ame ko ke o mai e kuku lalo la uvi. Ava mai se o le whaakari aku mako truck. Ia o sau kong le whale, I live in a shackle, very small place. Sau mai kuspa ia o whaere la unga ngai ngā, whaalonga mai o tautina. O le sa pati nei o sa pati le atua. So ia ko ke o e pinko. So ia o kelo ki ngā mangua. O le isi lima o sikaleki, o le isi lima le coke. Life of freedom. So a lot of lātou. It's so happy. Freedom. Life they live. Ia launga. O le pelu la, wa uma fale sau mai lai ku alu le, all the way le fale o singa. Ka la ele fe au makukuli e iku. The powerful word of God. Wa umanga launga fe uma fale. Wa loa. O le mea lena awina mai au le atua e fai. O le kukulingo a iku, ele a mai o tuspa ia i to tono a inga ta itasi. Ma ta watu le finangalo le atua, ele aini a itu, a ia tu maule tua, fai kauko kuspa ia, fai ko loku every evening, ia ngā mawala ia o kole malosi anga, e ese ia nganga ia o itu, away from Manuia. O le lo matua la leo sina. E a whaia ia to ana ele e kale se wai tasa le kale se ina o le lota iti. A whaila ia to ana le lotu ka iki. Ia, e mai le mea aia sina wai ki kilo kwa ula walk across my house. E awe mea aia lo makua. Au, e fu e mai la me ai le au loku lea. I le ako la langa. So they really love me, respected me, and people. Wale ko iai ngai ku mangua. You know, as long me nga ngofoi mangua. Wale ko iai ngai ku kemi umanga, wale ai se iku, wale ai se mai iku, wale ko iai se oti. Le ai se oti la betasi na tupu ina I fale asao. Ia, ole fape ngala me nga waluai. Nga kukuli a ule itu, ma fai pa mai ia ele atua, Failo Valley. E loa ia au ia oe malo savali. I will come with you. And he did went with me. His power, Holy Spirit surrounded me. And that enabled me to speak and speak and speak from one house to all the houses. Like I said, whapeka ngaka, wai ese mal whaabalbali o lali. E whai le munga la, e sa vali solo mali veli. But they did not know my mission. And my mission fulfilled, like God said, blessed are those who follow instructions. Ia, ole tali na o tatou Afesili, ole veli, male upa le atua. The sword, le pelo le atua, male veli na mawhai e au na maua le nganga male Holy Spirit le atua e tutuli e tangata. So, and that's the end of my story. My prayer is for all you people to bring the Word of God in your living room and have faith in the Lord. And that is my story, my true story, how God sent me. Like I said,
pā Masina le aingi se oti. Kupu mai o ki ka ave au fai pese fale asao i ai. Le ai se oti tonu i. Le ai se mai iku koe maua. Why? God went with me and his power helped me chase away the ghosts. So there are no more ghosts. Awa watu lai I le Masina po au kuso. Ia ina I fale asao Manua. Yang kakuola ia mawhainga ko au le same na middle of the night wa wasonga whaasa volleyball whaasa I o la koe kanga kai kongo la ko ainga pa leng wa whaakanga uma me uma wa lengi ai kuo au la ko ngeo ke alu whaika ele au ia tia midnight volleyball tia midnight is free because there are no more ghosts in Jesus Christ's name's sake I say all these things and testify in the name of Jesus Christ, our Lord, our King, our Savior. Amen. Tautai. Malo. Ia, o le nau au tau whaponga Samoa, ia tu sai o le nei Afiafi. Ia whamalulu wat, a Faiva le ai se tasi malo le afi. Ia tu ki mai lau la au lewa yaso. Ia o le atu maua I fo isi sia tātou fesili lua foi. Ia ona watu foi la ia awa monia. Pe lua se fulu, pe tau se fulu la tau tali mai sao. Whātau nuu al tau se fulu afi le whaitua ia le atu I voli. Ia al neitu la, ia whamalulua. Wha lewonga ko wawa ai mai o lea e pia lua I maanga si keili nunga. Sa ia se tasi o tau, se ia ona ai mako bo. Ia le winga le mele tu nunga. Ia au lea whatu au tau moa mai. Ia so ia, sau se staimi ia watu lea nganga whaatai. O le au ngā po I le whale male whaasoa. O le nei fo I au nanga. Ona o lea. Se I o tau mana tua I ama se I o tātou wā ai. I le tā ua fo I o lea fo I whaasoa. I le mea nā leina mafua le suafa. Le atu o iwa o li. Ioi, ma le mafua aina maua. Ma le tutuli se ina. O itu I whale asau. Ia, amatu ia le neitu la I Afioga te saunua ai fo I whaatofa. Ia tu sai fo I o le tātou pokalame le nei Afiafi. Ia ona tamu whaila ia le o to atu ia se vaenga mulimuli. Ia peso se me te fia saunua ai. Wa ngalo ia au le mea tāua le tauna. Wa ngalo ia au. E lua kua ngā iku whewa I mangua I po. O le aiku moe ia moa I kua nganga. Ia makangaka moe kokolo. Ka maloloa moe kokolo. Lo ke whai aku sao aia. Ngā o iwhonga wa aia I koe kolu. In the middle of the night. E short. E o mai lunga. Mo kenge very young girls. E lengi young girls I Manua. Pe o Hollywood e whewa I whapenga. O Manua e whewhewe. O le wakale iwa o momoe. In the middle of the night, ngō wa ai ei tēnei ia. O ua lifolo I whafo, sa o kilo ko whaapea. La sa wale lenga kenga o sa o le sami. Ia o koe aru loa I kongo lau shako. Ia ko ke loa. E le umi a ai kolo aku le mo meo iku vanga o iku mo kokolo. Ia ngā, ia o so loa o whai aku ke li whewhe se iku. Pa whenga o whewhe ia oe, mana au ke le whewhe lea I kaunga, ke le kia ia iku, ke le kia fo ia oe. O ua laku loa, ei, o le hama we mau kokolo mai. Ia whaakari ngai oe, o ke le maasangi ngai ka malo loa, ke le maasangi lako fōlinga. Ai ke I oe le next morning, ke whaalongo aku le kulea. Wa kau whekuli ulo, mawhalai, maipu, wa ole lainga lau e kau wai ofu wa momoku mai lalo kilo. Ole kama aloa wa fasile mo e kolo le nga mo e kokolo mai a. Wa kwa ile anga ola uka sengi ngai wa pule nu ngai a oko ele. Fase ko ele wa fefe kanga kalaka ya ko ele. Ele kusa fase kama manua, mane kama upolo, mane kama sabai, mane kama kukuila. Wa ole ko olua le mafai ngala ka ofi. Ai aku wa koko mai o mai ia
ia skamaloa wai lalo o makapongia ale foi la koe se mele po le mukuka la asasa ai yo la kulo o aunga se penga inga kamaloa I learned later on ele ngofle ngu ule awa fa wai loa kalo la ele kenge le 5 yo I fale asau yo kaka ele kaunga ko luanga kanga ke fai aku nga fea wa ila ia po o I kumo ia ma kama moe kokol. Ya. Tautai. Ya, ole na o to e whaafonga mai I le whaaftai foi ma whaalau loa atu foi. Ia o tu langa lava ia. Ia ku vai lua. Ia foi ia ko ngingimo. Ia ku la ia vai lua. Ia lua mea o iai. Le o le lua le wha. Ia mau aku ia o fasikele. Ia o itu ia la ia o itu nimo. Ia o ikula ia whaonga ia le veli. Ia male tuspa ia pei o leo na whaamanino. Ia le mea la lea ia o le neitu la. Ia o leo mau foi le avanoa. Whaaftai atu ai foi le Afioga ia tuiva o lii. Ia Kristo ia tu sai foi o le tūlanga pei o na iaila na whaasoa le nei Afiafi. O māneia. O tātou mauti noai foi. Leanga o mangua ia I kua ia sole. E sao le lei. Ia I tua a whale a sao. Ia lea lau o tātou ilo nei. Ia lea ia se si o le kuemba o le kamai. Ka I lea sa whaia. E lea tuiva. Lea sa ala ina whewhewhi ai a itu. Ia ma o lea lau o tau si la fia. Le tala na mafu ai. Ona tutuli a itu o whale a sao. Ia ala tuatuia le manoa lea e te whātua whai I le tātou atunu. Ia ma whai watu ai foi se talanoanga mulimuli. Ia ona tātou tau mawai lea pe ona watu foi le tualalo. Lea tuiva. Ia whaptai tele lava lawa whionga Taulapapa. Ia owa whai ui foi ia la wau program lea. Ai au tele ia lu ese male ea o te fia whato ese atu ia o tau tamā tina ma tamā ma uso matuangane whato ese atu ia o tau I saun ngangana ole le ololoto le wha Samoa I upu whaaloalo whale atunu o le lau te whato ese atu ia o tau uma mole mangalo mai au wa sasi asu te upu. But my next program is all about my trip to the nation of Samoa. Na umaloa la mission le na fai I Manuia. Peta lai mai lole atua. Pack your bags. I'm gonna send you now to Apia. And from there, it's a big story. Please don't miss it, because I will reveal to you miracles of God. I went and got hired to work for the nation. And that's when I revealed a big corruption in the country, in the nation. Number 2, I was hired symbolically like Toiloina le movie le o le I Spy. Ai le tene le actress tono le o le I Spy movie. Ia o hauna. Wa hai awe Prime Minister kuile epa e fai ma I Spy woman. Ia la to tangai foi leva yaso. E to e foi e mea moni lava ma foi ma mea valea foi. Ma me ese lava na tutupu foi la waunga lue te tona ola ma lo o Samoa. Yeah, I la le fa matala to that's my next week program. If by God's willing. Tautai pa Manuia tele atua le atua lo Afioga Taulapapa e me se foi le pule ya pastor Tautai sua. Malo. Tai. Ia ole na wa amatu le whaatofa ia le Afioga ia le atuiva o lii Kristo aso au ia tu sai fo i o le tūlanga pei o na iai le porkalame le nei tūla le Afiafi moli atu le anganga whaaftai ona ua maua lea avanoa e mawhai ei ona tau maua mau tau whaafofonga foi
I nisi fo i o vaenga pe o nā matu o le whale, ma le whaasoa, a le ua mwhai ei ono tō malama le tutulinga o itu I whale a sau. A o le nāwai aso o lumanai pe asopo iai so tō soifua a se o mātou wola, ia leo o tau tino atu le polkalame o le whale ma le whaasoa I lea vai aso. La se o tō whafonga ia ua umamanua. Au lea ua haia mai I Samoa I sisifo e le sa avea ma pāle mia. Ia le susunga foi ia po le sunga ia tula e pa sa I lele malia le ngaoi. La se o tau mai taula po le ale ngā luenga ina ua uma na tutulia itu I a o lea la alu e tutulia itu a o itu la le Samoa wa tele le nāwai tau ole corruption. Makua tele corrupt ngai a lea la ua na sila fia lea la a o iai tātou polkalame. Ia whai fo whafonga mai lau sunga tuila e pasai lele ti ia ele la au le vai aso. O la sila mai ai I le Afioga le atuiva o li o le sanga lue I lalo o lau taita inga. Sa seasi atuai. Ioi, te ele o mea na ia mo le mauina. Au la whaalatu umai lunga. Ia ele le ia fo le tātou whaasoa. Ia langa o mea ele to e iaini mea to e alu I lalo o skapeta. Le la fofola mai, a mai manino e sila fiai fo I ro tātou atunu. E le ngata I Manua, le ngata I Amerika, po fea lava sa iai le au aunanga, o lea lava sa o atu I Samoa sif. Le pese la lea, e whaato whaai I le Afioga nei, ia ai me se fo I se o tātou atunu, ia ona tātou whaai u lea, I sa mātou tala muli, ia au wā ia le tātou whainga mālo. Si Fofoga tai a fo radio Samoa mai Long Beach, California nei, ma lana au aunanga, Tautai I ngā luenga I Tiute ma Faiva. Wha malulu atu, wale aisa tātou polkalame o aso whanau ma aso fia, ai atou ne maua se aso atai au, pe atou e maua sa ua wanoa, o le awha pēa la o na wha awau atu ai loa tātou polkalame lea mo tai au. Ale nei tu la, ia lea ua whātou wha atu le Afioga le atuiva o li I le pese lea, we are Samoa. O tātou o Samoa. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy, touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun.
e tasi o le vinga lea i le lagi ai ngā manuuta i tasi tu mai lo a ao ta pepe se whaatasi Uso Samoa Ia, o le nā ia le au nanga le neitu la le Afiafi. E pei lava o nā watu ia o le a pui sa au tau whaafonga mai. Ia ele mpai lava o nā whaamuta pui le au nanga an si Fofogaina o le tae au pou radio Samoa a le atu I lana au nanga Tautai ia e Galuega I Tiute ma Faiva. Ai le I o atu sa mātou whaamtalanga I le tātou whainga mālo. Mea lea la Afioga le tamaita I pāle mia, ia mai se sui pāle mia, la Afioga le fong talai sui fong talai, ma malu le minsta ma kapeneta, ia mai se le whainga malo, ia I li ma tamaita I o le pāle mene, ia mai se foi o lea foi tu, le tuangai, ia la Afioga le taita ia alofangia, ia le tātou whainga malo, la Afioga le tamaita I pāle mia, alo pia. Ioi nai Manuia le toa ia e mai se foi o taitaina o le tātou whainga malo. E o lea wa mai tau atu le tele o whaamanuanga lea wa mata o na sasaat. Ioi la lava foi tu langa o e whaapofonga iai ia tātia pea I tua pei lava o na iai le moan ngana ia awale mana ia fua le pola e mo tutua Sanga ia ni pea lau Afioga ta I le tātou whainga malo. Malo tau ata. Ioi, malo foi ia le tō whasa ili. Ia wā se Manuia o Samoa mo nei mātai au. Ana manatu la ia lea. Ia mātou te le toi tau whaamtalaina. Le wawa ai atu ma le tele o mea o lo tūlai mai. Le Manuia o le whainga malo. Ioi. Le wawa I atu le alu le tai miliona le fo fasala lau mai le toa tele. Yo tele o tu malo le o whaamanuia ina. Ia ele ngata I lea ia o fua ma seselenga. Yo a foi o whaatoanga e pei ona iai le nei vai tau. Ia ale o a e whaatasi o mai lunga. Ia e mai se o alofa mai o whainga malo. Ia awa pau lava leo la mātou tu o lalo aua lava ne I manu malo le tau mawhai atu a le United Nations awa ia le pili le tau o watu nā lava e te sila fia lau o Afioga o le nā o le mea lea sa whawhau lava Noi lea lava sa whawhau mai lava a tonu ai ele taimi e pā mai ai te ana le pei ona e saunua toi titia tātou tuai toi titia tātou tuai a le mesili lea o tātou aia pea nea tāta mai whamanianga le tua leo tātou wa ai nea tāta mai o le manu teli a wā iesi le tātou watu nuu mo le anga I luma ia me se foi o tātou whainga a woma I o tātou uso atua oi I motu sae na pituila mamanua e pei ona iai le sotanga ma o lea ua iai le ngō o whai ngoai o le atoa o Samoa ioi le ua Manuia ai le foi ua iai le community nei foi I nei Long Beach whai ngoa atoa o Samoa ia ona mātou manatu la ia lea ia e o le a se'elo mātou wā ioi le foi ua o mai le teimi e mai ai ia ai mātou te tonu ia le a foi se ngana ia le a foi sa au tau whaafonga mai sa mātou upu ia pos whamtalanga e le tusa ai ia lako inu le ai nā pio le ngana ai mātou te
tonu ia o tau o matua mātou te tua iai ia nei lai tula ia whapea tuai ia o a fo i tūlanga e pei o no tau mai mua ai sa unuanga fo i matunga fo i o le mātou pokala me nei ia e le mpai lava e matu sao lava i lungo le nganga sao male fia fia a wale anga i luma ia o le nganga la lea ia tātou toi au lia le aso atai au e whaawau atu ai pēr le au au nanga se ia o le aso sa ia whai o atu le aso sa o le atu langa o le ai fo i nisi o kua kuang ia whape nā o te longo pui pui a li ia si o tātou no ia mo le nei lava taimi ia whape nei atu ai o le yonga po le sunga fo il whatonu sunga ia atu le epa whaftai lio sua ia ai mai se fo se au nanga Taulapapa Afutiti Masina si fofonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei ma lana au nanga Tautai i Galuega i Tiute ma Faiva ma te whātua whātuai mai le pese lea e whaumatuai we are the world to wha sukua Samoa. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day, so let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe